Nzumi Kraidro Tigantumbo kolemerelia Itukoria nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyari itukoria gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Abairi bangainire Matuka mango tegene Nainjela ganyire Matuka mango tancherane Ayeta chere Irwanerere Tose melia gento tarakerora Oyora wakonye norio tamanyeti Bairi bara wakonye lirio makwete Matange vipanda moga chachete Nechi promise choborimo Kwa toro muano yegasi Como iratore kosi Como iratore mache ngumbu Kwaganya kwaganyora Tigantu mboko emerelia Itukoria nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyari itukoria gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Marigwa semerete baonchoka babegesike kyo mubamba Emechanda eyago tacha omosarabo kugima wako bamba Kwekara kalia no bororo Matuko makeigo kwa chabumba Ima abuna nyasa eratara iri Okoigwe birero bia bana baye Okoigwe birero bia chintakana Okoigwe birero bia baburaka Akaigwe birero bia baisiraeli Na lero ikule birero biago Tigantu mboko emerelia Itukoria nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyari itukoria gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Tigantu mboko emerelia Itukoria nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyari itukoria gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Kwatoro mano yegasi Asante wete umbura Moiratore kosi Como iratore mache ngumbu Kwaganya kwaganyora Tigantu mboko emerelia Itukoria nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyari itukoria gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Oya zomo nchumuligere karibu sana Samora Kibagendi Bwakire litke ligali ya FURAHIDAY ikiwa ni tarehe ngapi siku ya leo by the way tarehe 26 Januari 2024 yes litke ligali ya FURAHIDAY karochara chinsa ibere nesta kemerongebere na isato mambiga yabone ntete kwaliga na Samora Kibagendi Bwakire. Good morning the watchman Dr. Fly girl, good morning Joe, good morning. Nabantu bonse bali bagenda ko join us Samora Kibagendi Bwakire
asensemo ya YouTube INKA TV na bali bonse bagendete kutubwati mambie yabone yankubate mna good morning tubwate show nene sana lined up for you this morning bwata mngana mange sana kubaletera agaiga litkeliga lya lero some great show ikiwa ni Friday, artistic Friday bunatokote ya botambe litukotoko egokya na kuligerelia nga art asorogongoro wagu si na the whole world imekuwa appreciated kivipi. Karibu sana gendego share gendego so ase pindi mambiga yaboni abantu bali bagutuligere live kuri chinsemo cha TikTok. Presenter Mark, karibu sana, thank you so much. Good morning Mark D, nimekuona sana. Anita, karibu sana mwensi ipi ntete moswa sobwango kabisa. Keep sharing, keep tapping the screen ili tukue wengi kabisa. Somurobelio iga litkeliga lia bono mambi nimbota mangana mange sana ngo chikokwana na inu litkeliga lia lero. As I told you in my posters bali baligere post earlier, antubwate speedo litkeliga lia lero toko chikokwana na yale mambi ya boniga. One of the most talented artists wata sorogongoro wagu si despite koba na disabilities ibintu bingimbira akora rero tuchukwa na more about the music journey ya na material ya berega gosokya na material ya berega akora n'ibintu bingibiri akora. Alafu baadaye tupate Samora yule director Ndizi Flix Mwambie hey tukilia lero. So usicheze mbali mtu wangu, niko hapa kwa ajili yako. Niambie unanisikiliza ukiwa pande gani. Ntebi anga yubwate ritomurobeli kurua na onya gwaswira se INKA TV YouTube. Emambia boniga, I want to say good morning. Mbali bago tuligere by the way chinsa munichiga na ando konyoranga gali mbutuko. So depending on where you're watching me from, good morning, good evening, good night. Yes, again tekinenen kelinga to genda kobera gaiga baka chinsa inye chia litko lia lero. Nga kikuwa beire weekend makuru litko lia Monday mpaka litko lia Friday. Umete bagata mna Jumatatu mpaka Ijumaa. Leo Ijumaa tunasema ni weekend yani ndo inaingia tunamaliza wiki tukiwa tunaingia weekend kabisa. So wachini kukwane bintu byonse pibi abiribiga kolekana kurudit kulia Jumatatu gochalitko lia Friday ni mwate wasemia bintu bibiri bitatu ngo chikobate byaritko lia lero. So usicheze mbali mtu wangu egenteke nenkelingo takanga tosange twensi asobwamo nabokunya gonte binga yole chinse chigachi yabono iga kero tukunya koenda twensi asobwamo asomurobelio iga oinka Bwakire twachakira uno gotera gwa twachakana gotera gwa vinto nesco ngogote banga do re mi alafu boni gato babikira gotera konde gokurukwanga abairi na mapangi gotere na umungwana kurkunere nzumi crido tigantumbo kolemerelia banta bange bategemeira abairi asama tukamange at the end of the day banyorange bintu byabo bya saliki Keep coming, ladies and gentlemen. Matuka mango tegene Nanjela ganyire Matuka mango tancherane Ayeta chere Irwanerere tose Melia gento tarakirora Onyora wakonya Norio tamayeti Kairi bara wakonya Lirio wakwete Matange vipanda Muga chachete Nechi promise Choborimo Kwa toro mwano yegasi Komoira tore kosi Komoira tore Mache ngumbu Yes, ekratoko kwandregoro yabairi banta bange mbali ba minute yabairi baba tetu na toletera masakara ino twaire ase tochikubaligerie meremo toletera masakara ino abantu mbali to arsenal to chikoira masakara ino lakini at the end of the day bagakora ki bakambulia patuku lakini ndena kwana gaige kartwalo gukuru mwaka last year ngatebanga ekero ogokonya bana bamino wachirenka sometimes buguli umwana mino muire nere town ariko muire town igali nere at least moroke trade ilio korigento ilio kora alafu ibintu bimaya kuba boronge sana. Good morning Mr. O, nimekucheki sana. Good morning unabons bagenda teko so sensemo ya TikTok.
etora kwandira abairi kidogo timatiko saye kwanyago ba field no mwiri gose kwanya kwa mini omwiri ngo konya ari gento gete alafu baadaye omwiri oigaga go fail lakini akara tokuligeria matukama ega akara tokoraira na kechinga kichama ega abantu bakonya tabanta bange nabairi okwe no muntu gete no musigari akarika abana bamu abo bana bekenyoro abana bagapenya singinchi omwiri gete ari ngase gete lakini ukiangalia siku hizi bintu byabeire bo abantu bagotabuna ekiago na kigioka kirago konya Kotegemea bairi igora kwekoro mutaka baba bairi na mapangi abairi na mapangi abairi na mapangi igora kobango bangete baba bairi na mapangi abairi na mapangi abairi na mapangi igora kobango bangete igantu mboko emereria itukoria nendiro tintegemea bairi igonda kwekindo mutaka tumbo kolemereria omanyari itukoria gondiro Docha bantu bagenda kunyaga so sensemo ya Facebook ya INKA TV, chinsemo cha YouTube INKA TV. Alafu nindo cha bantu bagenda ko so sensemo ya TikTok. Naro tabuna mbekero gotera kwa egasi. Nicheze koregasi by nani ule? Bamumo. Rodiza anana bekuligeria gotera kubate biregalia. Wakiweza kucheza itakuwa fresh sana. Tukipata muda tutacheza ndugu yangu. Awatabuna bamush gombekera watera gukuru kuna nicheze korega si by babumosh yes ke gokora muna nero yoterete watera kwa yana botoku mubikira baadaye tukipata muda kidogo. Bono good morning. Litkeligani ara roni mbwate chi topic ibire isato igango chiko kwandra ntitukura aligerelie gento biribi abiri go trenda soro gongoro wagusi ekara tukuligere bina gusiye ito into abantu bonsi piba gusiye bintu bingembiroro byabiri bigakolekana boniga ekara tu aligerelie wiki yengi me bintu byakolekana kuri litkuri ya Jumatatu mpaka litkuriga ya Friday na mangana mange kegima itkuri goro naro chabantu chinsemo cha Nyamira. By the way ba ukwandira igoro ya mangana ya marua ekenyugwa. Yes, abanta bange ekero kuligerere se chinga chinyinge tokinete kurwa bunabagusi amarua na arasometi abanta bange. By the way ekero kubwatia buya chinsemo chiagusi abanta bange okwenga marua na kubwasometi abanta bange. Okonyoro no mochigete no role kwenga marua bana bagasomeli gororo. Ebusa gocha yani yarenge bunane tradition yo mugusi egento keliye okorekana. Lakini ama tukekera achaka koenda ekera marua liaba more into business mono bagachinjia ebusa yakarosirigwe yakura nawe na matuko wiki etaraba ekunywegwa yani kurwo korostima ite kosabantu mu maita mangana yo korosia marua osamangana yo korosia ebusa yarenge kabisa onyokoro mu gusi original ga tegerete gaiga yarenge ritangania abantu bakoreto bosi ebitumo byarenge korosi gwebigundo biriyo kwigunga ekerere mugonda abantu bagusamura una bono kwigunga abantu barusire bituma biriye biya babekire kiyage basi biri byabeire bigundo na bibi korosi gwa egento gekuru kubanga bigosie gubono byarosi gwa byachikorosi gwebusa alafu abantu bare tegento gekuru kunga abo memera yasiegwa kabisa chinkara chiarosigwa karo chinkara chiarule korosigwa then bambanya gukora ki bambanya korosie busa busiria matukabira atatu ikuru kuri buti eliyo gwanza kabisa abantu babike skari alafu bonekero byasukirgo chimotu yacha korosigwe echanga ekaro tubwati egente gikurukwe echanga asike gusinto bwati lieta liechanga lakini ebusa nebwate lieta likurukunga mbali bakuruka libogore nebwate lieta lieke gusi lakini echanga tebwati lieta lieke gusi karato kubwati lieta changa liaruete muntu yani it's just a nickname ya soete ngane changa asingi nchute bwati lieta lieke gusi kana kubwa kwana nabagaka litukirimo kotako baboli ngaye mangana iga aruete changa bana batete nga ekaro kugenda chinsemo chiri chiabo nubi ga Kisi Town abanubi nali bachitenga kie Kisi Town na baletete formula yo korosie changa bono abantu bagakorire gasi yo koboko nabagusi
bagusina bakorire gasi yo koboko yokorosi cyangwa nabagacire gari abakomix ibintu nabakore ibintu gaiga kabisa mba manyete korosi amangana alibone gasi abo yarenge parking go park amaruari cyangwa yose cyuba bono lieta litangani cyangwa yarogetu ayechuba asinga nchaga pakiri wa sechuba ekarukwa ayechuba bono mugusiye kararanga bone gente kenkoletera kirechi besabanta abaiga let's try it in the village bagachaga korosia marua ekenyoro imera kini okorobo ngaini mbole bataru setioro azwa hero korachiba chi company tofauti chikoros chibia na nini okorobo mugusiya kataka ko implement konyaros in his own way lero koranga bintu mbere biko bekono ebusa ya karosirwa at least yakora even 7 days yama yakoba litkulia lero ebuse koros bakoenga lero mambi yabaire that's why kwalire banta bange bagosiribo mbwabo asinga inche bintu bakonyumbiriye birunge ebintu bagotumeka mbiri ebintu bire ebironge kigima bono litkole igoro naro chali chinsemo cyanyamira omo DCC boigono mo CPD chinsemo chiri cyanyamira bakuruwania marua ase binyoro ao marua saliria bana bange marua saliria banta banga basacha bange bayibire chinka cyabo kendi yonske yo gutumeka ne bane ndagero ise kunyiri mono too much of something na beko ba poison no chibia chiri chiko ni gwase chibana nini asinali bakulikanga too much of alcohol is harmful to your health. Igo meaning muna ekeroko tumeka marua iga sometimes na bogo siria no enenka ya unande by the way abasubati mbaga nchiru konyumaru asama tukakare lakini ritkulia lere ekeroko nyoranga na abasubati no botanga ina sense mo yo konywa marua ne bana banyaruka ekeroko ligira no ne chi town mbali right now abantu konyora bangi bago tumeka marua na bana banyaruka igo meaning muna ense asirire Onyamora munyarukundi gireti boniga nande kugotumika amaru enjalenge mo gusita bwatenga umukungu anywe amaru no musacha yalenge miaka nere yanchirwe buno musacha gokoraki gotumeke kenyugwe kiga bono igo meaning muna tigatutige ebinte bigata gukora gusi elioto chenchi orogongoro ito rwagusia sencheremo goseyende kegima abasbati naro chiba ko moka bagotanga mulembe tutagete sabara ibaito chinsemo chausi burukani ndia abasana omoske Silvano Sosoro no moske Simbarati otware gente ke bado ngenda gukona mpaka chinseme chinga kichiga chiabono iga asengencho kelinga abakorokinga ekeraba baraya babane bakuruwana fahali wawili wakipigana abantu bakumia mono n'abana osene n'abantu bakawaida abantu ambabwati besa barabakuruwana at the end of the day who goes into pain n'abantu bakawaida so abarayi gente kenene togote bankelinga tigato chamo twensi bunabarai ekaratu achiramo twensi bunabarai nalitora konye orogongoro ito rwagusike gima so ekaratu nya kuna na point bunekyo timatiko saye point nero ta tukunere mambe yaboni go mwanchu muligereri yabo gonte buna point ke igora atake tukunere litukeliga lya mambe Jeffy agote buna tuko tuned in Kuru County 001 asante sana ekarono cha himself Abel ke basagote buna good morning bro good morning naitwa hivyo agote buna which country is this is Kenya my brother naitwa hivyo bono karoli geteke swali timati uko hivyo kutoka Tanzania ama Burundi na bagonte buna yole chinseme chiga chiamambe ritko gore president jalenge chinsemo chiri chiameru abantu baligereri ekarono ali kuligereri clip ke chinsemo chiri chiameru kwaroche governor ya Meru oyumo swati kawira mwangaza ekrate mete kuona banta bange mbate mbente kurwa buna no ko heko something like that lakini ende president gatebanga abaraiti gabakolega silva choretu after 5 years nini mwa bachoreta onye mwakorete mistake karo mwa gachora miaka 5 karo ya elire na umukwira nande moranga kisko kadi omuntu yonga kiere bono kimwa mochorete kara mwali baganera kolega singincho nyinyi ndio mulifanya hivyo kwa kuchagua Mr. T nimekuona all the way from Chinsemo chia Katari thank you so much asogosoa asomoro belio chinsi chiga chia bono mambia ekrana kwanda igore president kutoka Chinsemo chiri chia Meru ebintombire president yego kwana sana ya agenda ye president yenene ase plan ya yose manifesto ya Kenya kwanza neli ya lengenga affordable housing amangana yoko gacha chinyomba na harago temona igate ndigune koti ase kagetalie getambe iga mangana babere bagosikane koti kigima president yatabona mangana aya no kuligilie bijane guys kazi kwa vijana at least yabasaye na barabanyole chigasiba okora asense meiga ne bintu bibigenda te korokana kolekana
lichinsemo chia Kwale rit kule igoro Raila Odinga no ale ngari gavana ya Kwale uyokoro kunganere gavana Mung'aro na boigo gavana ya Mombasa Nasir bonsi pindo chibate betanga Raila 2027 simama baba, tunakutaka wewe ukuwe rais wa Kenya, bado kuna nguvu. Lakini Raila agateba ya nchitina ateba nimbo atomo jinga kichigo ikana inche ninkwane ina yaga ndreta kunya wakolekana ase chinsemo chia Kenya. Timaiti gosaya sole imbintu kebia birbigo kolekana na bagonte bya se ensemo ya SMS nabo wake simba ido wigo studio gaige to kwana se number 0741 454647 asoyo riskoga na bogwaka bantu mbali batekerete through online radio ito INKA bono onye kulega gusikona ndo tetu wake simigo cha studio na bogoto wakera totebia ngonga wewe unatusikiliza kutoka wapi na unapenda tuongelee nini asubuhi hii ya leo. Kegima ndete mongenda konya ko share link yo Senge ncho nimbo ati point gete ga gante kwanira especially asabantu bali ba konya sobo muntu naro konya ro kolega asichinse mo chisco ngoto machibesa go chinse mo chia seino bantu mbale kero to kukwandire go yobotaka obotaka bwabiro bonge sana chi family nchiro ko igungo muntu naro uetete family agachaga gukora agakonya bana bamwe naro che clip geto mwana ya magata amuna sei tunde to yonya kwenda secondary ninche na akodire class 8 na ande timbo chibes chyo kwende secondary igo meaning na ase family muntu naro go iko break a chain gete etanya gwetu konyoronye no botaka bantu mbanya go perform bantu mbanya gukora kende gyonsi nyasayo rubuna kurwa andons nyasayo bless mwana yo moeta ande university nyasayo chaigo nyorango muntu yo mulikirwe kwanyoranga nayo go break a chain rikonye manyire seino mubekiro mustari gete ngainuga mukwagacha nyumba yeligena nyasayo seseri mambie nde kwanyoranga naye kwa beru mutangani kwagacha nyumba yeligena mate kwa beru mutangani ni go break a chain rinanda baba kurumaega na banyara gukora ki banyara kugenderera bono abantu mbale bakurukwanga nabonda teo nababulia wakombozi wa familia otokanga Nyasaye agagoseseni yae si numura batakara kini ya Nyasaye agakwalibaga lisirero aye no bwate chibesa ngiyo chikia babera subugima bwabo gocha tole baadaye elitokerigeri kigima nande mwe bali tukolera ntubwate gaigo motel speedo asiri tukolera tokatemana artistic Friday esto gochiko kwanera amangana ya art music entertainment ekarato kwandra ekarato kuligera bina bono Ministry of Sports youth sports culture arts and special services ye koba offered as county chakisi in Nyamira gender and social development nkuligera tole mangana culture youth development and empowerment nkuligera tole children services waigo na mangana ya sports afcon negendrete abantu bali bakubwatia mangana y'umupira Africa Cup of Nations negendrete kigima etimu buna bono ya Tanzania abachijiranchi tu na bubali ngororo babete eliminated kurwase Africa Cup of Nation boniga round of yaelire etogoligereti group stages yaelire boniga tuligereti gentuke kuna round of 16 tulichikolgereti team kechi gachigweta ase quarter final togenda semi final alafu tuchikogenda final team ke go support ya sensema ya Afcon gochinde kolgereti team chiri chonsi ipituligerenga ngakichiko amangana ya bana muziki bagusi woigo na barabungu chitolko raligeria bana muziki bagusinga kibao karo muziki mwako igamo na muziki kioso kiri gotera akibao kolete last year na gocha ekaratogo chikukuna kunera evento bibere bitatu ke gima. Good morning, habari asubuhi ninka Bwakire chenkuru kwa presenter Makinight no tolega ge kozi yake gima ya INKA TV onye kole chinsemo cyabo songo no tole Twin Towers ekaro ikiroro no goswaga iga kigima watonyora aiga tokora egasi iga kweli kigima ochinde kora ukunera nande badana social network ko biula abantu asubugima bwago matendero konyoranga ekarota bwati abantu sometimes nabayo kobera kumusana example kema naboko gendase otabigonye tumanye ti abantu it's good to know people ekaroma ite abantu bintu nabiko baraisi so building social network is something tochiko kunera na krokio badai so usicheze mbali mtu wangu ekaronde kubwa tukokotera gaiga kwa trend gusiga iga before that ndide kura bekiro gotera kumungwana okurukwa Hero P mosayo igano mwana moke sana lakini this guy can sing my friend ndete bwa tukokotera kwa ego kurukwanga Emonyo mechari yo gwetera abande baetire nande baruro babeire bya so you can be having a problem right now abonye no bwato muchanda boniga
lakini mbale na barabo bayeterime cyane yinande bayikiri tari yayo mutangani yatubwate ko batero gukurwa ya moyo kwae iropi alafu I'm coming back for more toenda ndonse INKA TV producer anenko lengi una yabere tayari let's go otera kwa Omoyo Hero P Hero Korumarani Mwano mindokira ayuna makayo goiterera mariga chisara kana koira naliora ncha nyasa etara gotiga Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere mwano mindo kwa menyakire wasabirero ni elibo shirini kwa gachereke bande chinae kwa bekere bintu bikaigelindo nakoni anikuma bando babo pimetali tukolitangani bacha kibabangetera ine jakabere bacha buna banale toko nikebiriti kwena nesukali edeni emegati kwa golete bire disita yagere gosale koneta iyo gocha kugura kwa rolire mbuyo mwano mindo nyego iteyende kwa rangeria basani bache koira eke banda kwa bote kige kwa ora ne birengerere binge birebe ichara bando bago kanga mbuya yakora wasinywe yogo kora kwatigara gokora mwano mindo kira ayuna makayo goiterera mariga chisara kana koira naliora ncha nyasa etara gotiga Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere ese amaine igioncho geto motero letinza maguru golero igerete bakachingo bogeke igetwegete bando bale me basinyire ngibarakore kera babisa bakona gogamba kero kere konda bakona gogochanda to baisa go kwa moyo gamba ayuna masese ni bakona go komenta ayamanya bando nabo bagokobete bite bagocha gogoche ginonya sokirete na indo konyora ni go babwatererete oira nele bobe ni go baragwate to inyora yubwe bukwaye karaigwa maena gachandeka lakini bito bya yakaira neli gutalia ene sara sinyuko igwa mwano mindokira ayuna makayo goiterera mariga chisara kana koira naliora ncha nyasa etara gotiga Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere ayamanya bando nabo bagokobete bite bagocha gogoche ginonya sokirete naindo konyora nigo babwatererete oira nele bobe nigo baragwate eto inyora yubwe bukwaye karaigwa maena gachandeka lakini ebintu bya yakaira neli gutalia enya sara sinyuko igwa mwano mindokira ayuna makayo goiterera mariga chisara kana koira naliora ncha enya sa etara gotiga Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere Omoyo genderere neba matageti ogenderere musuke bintu wekotware naina bandabo masokerere gogo chanda to baisa go kwa moyo gamba ayuna masese ni bakona go komenta ayamanya bando nabo bagokobete bite bagocha oh yes kegima akor kwa Hero P mwana watera uyasana timatiko singa kimoigo to watera ukuga uchinse mechesco atabana naona ayubu bwebu kunarte segete sana bintu bya bigasira lakini akalemerelia so a problem ili gutera boniga ina makia bande bayeteira makungu nande baruroro ndekenen kilinga sabanya saya kweli baga na yogendere kigima thank you so much asbali baga nsbagende ko comment morning to you bro ni Yukabet say hi to all asante sana thank you ninakuona hapo ukiwa sawa sawa
abantu basokerere ayamanya abantu nabo bagokora Bamushe nera ndoche no wari mawate na mtoto huyo ni wa nyumbani sawa sawa bamushi mwana ose ino chinse muchamara ni gaiga young generation with talent abana bake boni gaba bwate talent sana nande kero kuligererie talent ya generation iga ne talent very 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 accurate matenda abantu bagatera matera lakini they are not that mbali kubika bintu street enchererie takire koba lakini ndoche nga abana balero njire baotera ninjira ibangete kabisa anda matera bwate some good sense. Thank you so much asbali bonsi bagandete kunya ku request matera gaiga bamushi ngo bekanda batera kwa next so cheze mbali ke gima tete kwa na mangana bira to gaiga mambi ya bono iga tetenda kuana igoro yegente kinawo tege kuna social network social network negente ko kunga go kinia abantu yani ko build abantu asobugima bwabo ndiro konyoranga aye okoenda ase egento getangani kelinko tebinga ko kunga ligi abantu bali mu korega siam ababwate profession gete barosia basani bawo onye netundu bali karamanya no mukarani na sega ali karamanya no ntereba anyane skuru kara twara busani no mwalimu gete yani in your life twara abantu gete babwato manyigete bwibintu gete karo wachiri nyagitali galtika ko just kurwali unakuira nanka karo wachiri nyagitali diga kwenda ali ati kwa ruwali rwachire kara manya no monasi muboli nga nasi gingo ikigente geko ba nabongo Bwakire sim yani twara umuntu gete ubwato manyigete asubugima bwawo ase profession gete era ko gende skuru kara twara mwalimu bosani twara none namba yae asibali machire none airport gal none watchman yali airport akora ali kara twara none namba yae agro igina na petrol station kara twara none muntu akora ali namba yae tekobeka mabuta na kogenda agro wachiri gosene kanisa kara aligire lyango gali twara bosani nabantu gete egentongo kwanera igone iringa ki asobogi moboiga boikire egentongire ko kuna social networking okinia abantu kumanya abantu. It's good to know people abiga asiga kobera raisi ekero konyoranga no bwato muruire Kenyatta haria nande no manye to munyagitari getororo ega asiga kobera raisi asinginchi gento okora no kurusia simi no gwaka haki na atumira umuntu urega umonkonyere watu ndio utajiri kumanya abantu naliere bya abantu mbarokota yanga besa ngokora gento gete lakini tubwati bwa matebye nabantu bandi nabego kweta kongo tumeke chibesi nyingo tumeke resources nyinge aso umuntu ndako imuke simi tu beke credit ya 20 bob wa kesimi nanda okonyeka igo ekero wachire no enase make sure nga kwa twalire ubwa matubye nabantu make sure kwa ligere yo muntu gete bwate profession gete tema ko musani oe asinginchi nabo konyeka raisi example kia raisi nkeringa nabo kwenda none school karante kunyure example kia raisi nabo kwenda none school wote go admit no mwana karo wachire school wote go admit no mwana tuma mwalimu agu onye koma etu mwalimu ne simeye moto wake simeye bintu byo ko raisi nyagitali wake simeye moto yo kanyagitali gali konyoranga wa konyiro you make sure in this year mwako igo 2024 make sure create people especially people with some knowledge saving togete no by the way no mangana save nyoroga ndio konyoranga no maito muntu geto gochweli chibao wachira asigete goseno kugurege tanda kwa ma tiango ndaboli nyarebe ubwato bumanyigoro yegente kyo kwega siraisi wataya atiga kuguragu enda asigete gura aseligorigete asinge nchekero tamanye tigento nabego kobera kumusana bantu bali bamanyete bintu ngo baberere raisi barabwo kwetase yarego kobera ya kungu eta singe ncho tamanyita abantu ushauri ekero konyero krosa abantu bamanyete bumanyibwe bintu gete nige koba raisi monoko bwa kende gionsi
igasobogi moboiga. I want to challenge you this year, create people, make sure nga kwa manyira abantu gete asobogi moboiga na libintu bigo kobera raisi. Muganore oyo monte tegorwa asibantu bali banya koenda chinsemo cha airport onye nkwanya kogenda andi kundigiriti airport yalia usino yanye kwanya kulina no ne train ekero wikaga alia ntongere ko ba very getabwati maswali nya kubwata musigo wetaneti chikiro chiri chitakire nya kubwata musigo wetaneti chikiro chiri chitakire musigo lito kogenda no unless and otherwise wakanire nande gose kwa punguzire but ndego base mono ga guse ese conversation yana se asomusigo egento kende kelinga onye kwanya guikaga ali onyore nga abantu banyurire ko endege ngoimukire umuntu ikiroro late training ko gendere umuntu ikiroro late tugutaka kintu kendi gyonse kiguteneni egento orengereti asomutu onkelinga ki kango gwasoire ndege egento orengereti kelinga kango gwasoire training umufano kwa bwate mamumino kwa bwate atomino kwa bwate mukago musachogo mware kogenda gusogokoba mwikali monyorenga kwa nyuru. I'm telling you ne bama mumino ne banta atomino tago goteneni aye kogenda guche sendege singinjinsa aso moboiga bantu mbale bara kuira ni maega kaba mfano buno libwendege ngekero gikirororo kende gyonsi ngego tieneni aye goikira a destiny ya osinginchige ntolengere tinkelinga ki ngakingo so endege ngakingo so training igo ndi bwensi omulnere ne bane gali yago ne bankendi gyonski yago wikogetige maega unless and otherwise gotete ngaki endege gende a training gende elinti gale maega mbange nande kogenda bia abantu abange bagotwara bale unless you are on time chinsa unless you are on time karwa chira ali chinsa chire mapema ekobia iko kuibanga so mubigane gento kire kiamana ebange mapema to ikinga kiyo mwelio ochage gonya go delay inchira asingincho onyolire asogo chigochia ebange mapema asobogi mubiga to ika onyolenga kwa nyoliru asogo so agochia ebintu bigo salikire kegima ogi mubiga gento kire ko golden chance okonyora libaga gitelimu either kwa ligetia ibiko monyene ose either kwa ligereti kuno umuntu ngoigolenga mwana olinka muri kubusigari ngatema sana na somire gwa korege ntukete kwanyolire gasi alafu wachi seremeremelia alafu kwa west that opportunity ndetendara boli swali aso yoligereti go sinabo kunyano bwate experience kenge kyo timati go se kwanya koligi egento getoke nyore at the end of the day karwa kenyolire then kwa west opportunity ili kwanya ngento kiliachi ando mwaite na basoni batena bahati haiji mara mbili ushawahi kupata bahati ama fursa ukaipuuzia na leo unajutia maana usikwanya kanyora libaga either kwa ligetia ibieka either kwa ligereti kuno muntu alafu ekero kwanyora libaga liri ugaike ugakora echeche na lero uko regret ngonya ndiri ngendera gukora egento kiria kango lero ninda asigete oende ntateki egento kiriko ba jokes lero kango ninda asigete anto bali basaliri chibati yabo mumura naro yo montego kwa example so bara bataka sana barengense sana mungwano yiga akore skuru akanyore mirimo kiranyore mirimo akaba comfortable karaba comfortable matukabira tatu akaye chi warning yaraye chi warning emo warning ya kabere warning ya gatatu at the end of the day mungwano uli akabutwe mirimo akacha ko regret baadaye iskoga yiga sinchi abana ba minto eliobwatenke nyesike ne bachibese ko kwane chinke just stick to it unless and otherwise kwa nyore ngao umayago shift lakini gasi eliobwate elien kumusaru eliobwato moke
oli okogera kwabuka kurumwago kogende egasi okora either no muntu boda boda either nentereba either egasi okora ne ya mjengo bantu mbali bakuligi mujenge yi bataranyonyora bantu mbali batebire kuligi mujenge yo banyero chianons ayebone karonye bwate don't just joke on it sika emeremerie mekobwate asinge nchumbali banyirigiri yabolire ondana ngonyora liba ebahati tu golden chance yonyore egento geta asini oba comfortable okaganga emeremeri ne yae mambire ende gwate ni gwemeremo andi gwachaga wangaiga kwaletera bosoku na ene familia yao maumi no kuligirie emeremo enda tokumanya sacrifices yakolete tokumanya bintu tato mina akolete okwebereria ebereretie ayekwanya ole gasi kweba wacha gochesere meremeri mambi kwa gwate niwa just imagine frustrations kichi goko muibulio nga kiuro chara feeling alero after binta akolete bintu mbira ta gote beti akolete binge sana elia yo nyore mereme yubwate gusa ebie ko monyene bintu mbiri gwa akolete binge sana lero kwa biebire bana bintu mbere bachinsemo chia golf chia wapi na nina na wapi ake process yeli njere gwa chito gosoma ogosomi gukora ibintu gete na nini kuligi besa kana gaiko botaka buli bwa krustiga na nini wekire galia kwa bere so comfortable kwanyara mambiyende kwa beire kwiranirigu at the end of the day kwacha go regret baadaye so a golden chance kare achira so bumabwago sikimeremelia mekokora sikiga asilia nkokora ekara wa sikimeremelia mekokora at the end of the day nyasaye ni gawo ko reward nyasaye ni gawo ko reward because ekara okoroka na diligent second kliyo okora na ndo bwate focus na ndo bwate asota kiteko genda at the end of the day you will be rewarded so tigago take for granted imiremeli okora ucheo kwa esiringi. I'm not saying you settle for less ngote bane ngakina boko gendera koligia lakini ekirenge kene esili ubwate bon karanyisika no gendete kunya koligia ngao onya koroche ngaga iga sole bado levels tiago nchire ambitions tiago no bwate chigenderete ko bachigoro ni sawa lakini asili ubwate bon yakaranyisika asengencho ekara kwanyisikire niko no nyesaya kwa reward yo kwegasi ende ngao ene bintu bitonya ukunira gaiga kima just tell me nga ibaga kiliga kwanya walete golden chance kiga kwa bwate alafu ekero kwa nyanyora okama yagonyichiesera okaba comfortable ekero kwa ruoro then you regretted bantu bangi banji tutumekalia ta regret na bogota nga okaumia sana nga amura materio raira ibye kalio ra ibye kana nyokunya kolengera linga onyenta kolete gento gete kangolero mbiyande onyenta siregeti asigete kangolero mbiyande onyenta kolete iga kangolero mbiyande lakini at the end of the day wasaliri kero wasaliri wachirenka yakero wachirenka kwa umire kero kwa umire abantu bande baumire bukonye bagotegemete gochimaye agaiga igo. Ladies and gentlemen, nabako share your story. Iga wasensemo ya INKA TV YouTube. Nabongo nyasoma baadaye gali asibali baganda teko tuligere liororo. Nabongo ntebinga agonerelie iga then na inche nabongo nyasoma ga iga on air elitorolenga ngayaye wa fereti ase obogimo boiga. Thank you so much asibali baganda teko tuligerelia chiaragire chinsa irenge chiga chiabon mambi chiaragire chinsa sato nechita ikesato bado chinsa chiko tomnyoki sana chinsa chiko tomnyoki sana ntubwata bagani gase student ntubwata Speedix ntubwata Samora abutoko chiko kwa na brabo litko lialero producer nego ntemna babumosh korega sinkorororo babumosh nande gwata bangano ola somoro bilio taliko suka mpaka kwa nyondro gotera kwa go watabna colleagues asinare ina kwana irega iga about okoregasi elienko bwata nande kunyesika gasi negasi abantu bakore chigasi nyinge elienko bwata nyesike nerera koe egasi yende
because when you do this job eko baraisi yakonyore gasiende kero munda ko boli which job you are doing ko mtemna am between jobs hii yenye nilitoka yenye niko na yenye nitaenda so tiango tura kolega sina kotero gua bab mush alafu tubakwira na baadaye kartote koranga bagandi baito Bwakire osembaraika onyembaraika togenda se topic inde ngao alafu togende koshia twensia sobwamo emambie yaboniga tigatu kwatko kotera gokurugunga kolegas kwa bab mush alafu ninarudi baadaye Mwiserio kinainde bab mushike Mwiserio kinainde Kolegasi omwabo baminto kolegasi baito nyororo bonyo chenchi baminta yubogima oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo muntu basa oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo muntu basa Kake mambire yegasi tiga baito gaki goita chisara binte vitari goro bikorwa nerasi mabaita yobirige onye tutagete mambiyago emese baito buna masase kora kolegasi ayutari gochora egasi baminto gaki negasi ne babaito gaki bunerabe kogicha yonyora kabeza onyora gasagasaga uri nyumba nali abana baminto barakoroketaka nayo mwanafunzi kyole sukuru kolegasi baito yokobe kumukia asa masomo baminto gakiago naliankiora chewe okonya baiboli bago ama baito gakine community kolegasi omwabo baminto kolegasi baito nyororo bonyo chenchi baminta yubogima oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo bosa oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo bosa oborongo goitabore egakingo goitabore oborongo goitabore egakingo goitaborose meretino kamumura aya baito gakyo taramorora goteba buna mino baminto babwata mari bamura bamino baseke bami buna baminto babwata mari weba baminto buna engombe ya sagare marogo begwasi nere buya baminto gakyo liye kyago kera gokonya mambi yo wato bongo nainde boko kolegasi nainde bamintaye ore baminte parasite gachiba mintayo tige kolegasi omwabo baminto kolegasi baito nyororo bonyo chenchi bamintayo bogima oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo bosa oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo weba baminto buna engombe ya sagare marogo begwasi nero buya baminto gakyoli yekiago kera gokonya mambi kake mambire yegasi tiga baito gaki goita chisara binte vitari goro bikorwa nerasi mabaita yobirige kolegasi omwabo baminto kolegasi baito nyororo bonyo chenchi baminta yobogima oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo muntu basa kolegasi baito nyororo bonyo chenchi baminta yobogima oboro baminto gakinobobe boragera baito bomwebi oboro baminto gakinobobe boragera yobo muntu Ramasya mobe korunya byosi kudu yo vani quiz eyero ni basinye koigwa toraitera oise komito obogimobo tibotage tionya kotayaya toraitera omuromito obogimobo tigwenga inwanse tobayaya ezeiga manya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tiga maringo ezeiga manya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tiga maringo kabwato gatame korwa seino kagenda Nairobi ochikolie njaro ogatiga baiboli bago na bana bangino batakoro charo ogaika Nairobi komesete
Chabosi gotagete nkamanya kwebori nyamdagete nkete kare kogero sinyete omoise ke no manyete omobero yogo ne karu yo monene ebono ebwatogete utagetonyo tagora ne manyayo monyene ogwekora keregento manyete nagusanga nayo barirete konyoro le ndwari otagete ore na inogwe kanegete toraitera mukoise komito obogimobo tibotagete onyagotayaya toraitera muromito obogimobo tigwenga inwanse kobayaya ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tigamaringo ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tigamaringo kwabeiro bwanga ebinto kubanga yebyanga hatina yepingwa keregenta yogopinga noraitera munyaruri kana kubugeri wanjere bichuri koromore ne chisuri tugakorara chinyomba cyobosari omolindo no motambe noitera mutokonyo itera egasa bube botambe kyogo simekana kyogo samora noraitera mu he baba noraitera mu he noraitera mu egise noraitera mu toraitera mu koise komito obogimobo tibotagete onyagotayaya toraitera mu muromito obogimobo tigwenga inwanse kobayaya ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tigamaringo ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tigamaringo noraiteramu he baba noraiteramu noraiteramu egise noraiteramu toraiteramu koise komito obogimobo tibotagete onyagotayaya toraiteramu muromito obogimobo tigwenga inwanse kobayaya ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tigamaringo ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tigamaringo bori nyandagete nkete kare kogero sinyete omoise ke no manyete omobero yogo ne karu yo monene ebono ebwatogete utagetonyo tagora ne manyayo monyene ogwekora keregento manyete nagusanga nayo barirete DJ Thomas 254, thank you so much. Mugaka bweski mukuru chinse mu cha YouTube aho ndamuna yuko ndani koise komito obogimobo tibotagete onyagotayaya toraitera muromito obogimobo tigwenga inwanse asante sana Zapa ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango etoko bakende tigamaringo ezeye igamanya no mongo aseiga yetumiyo bongo enotaramba kabogirango Zapa wataona mapema is best. Thank you so much my brother. kwabeiro bwanga ebinto kubanga yebyanga hatina yepingwa keregenta yogopinga noraitera munyaruri kana kubugeri wanjere bichuri koromore ne chisuri tugakorara chinyomba cyobosari omolindo no motambe noitera mutokonyo itera egasa bube botambe kyogo simekana kyogo samora noraiteramu he baba noraiteramu noraiteramu egise noraiteramu noraitera mumoise komito. My sister, my brother. De tote garumo sancho yo. No mongo. Enotaramba kabogirango. Enzeiga mañana mongo. Enotaramba kabogirango. Yes, abantu bari bagasokura cinse mu cyasobo bace town. Kumbe town ngege bintu akora mbiri bironge. Oraitera mu baba.
Oraiteramu basogete kore blaune boni gole black basogete kore blaune ni gole black Oraiteramu se comito obogimobo tibota getionya gotaya Oraiteramu moise romito obogimobo tikwenga inonse tobaya ezega majano mongo aseiga yetu asisema ya YouTube ndo chakro kunga ongera juvenali sata na mugaka bweskimu ndani kuruchinse mocha radia adana nasikia vizuri sana na wasalimia nyinyi nyote karibuni sana pro thank you so much watera iko sawa ajipe moyo tu thank you so much my brother mugaka bweskimu kuruchinse mocha radia uko juu nimesahau kidogo thank you so aime ya YouTube na boigo ko like message ya gogaiga ase chinsi cha bono mambi egora kwanda bono point iri nabatebya about chibesa nebintu biru bitatu ndegora kune point chibesa nchire gaiga bantu bareba timati kwanya karo monto gutumere chibesa then monto igatali ko gotebinga bese chiyonyorire mayo kwanya gutumera monto chibesa then monto iga tali ko get back agotenga nyorire ai ende kiamasi kuna akera kini one maitho sikwanya gutumira umuntu chibesa alafu muntu yotari ko gotenga go sibesa chirio chinyorire maitho sikwanya gutumira anatangende kyankunire lakini I have to tell you my brothers and sisters maitho sikwanya gutumira umuntu chibesa alafu tari ko kutumira message ndio onsi go sio hote bina nanya ora besa gotenga nanya ora confirmation usinanya ora kende gionsi by the way ini tabia rembe sana it's not a good behavior umuntu go saba chibesa gotenga imbwate problem geten tomere chibesa geten alafu tolikonya ora message ndio onsi kurusale osenchiaika ono liswali lyatigara gotoka ngelinga ki tumanyiti go senchiaika tumaiti go segwa tumasangao especially abairi abantu base nugo chanka neba mamu mino neba ntato mino ban bali bagatanga mamu mino tabwana ndiko gotenga nanyora usitato mino tabwana ndiko gotenga nanyora isengencho sometimes na baba go smile was like bataya na thank you asomo yoboime batali go kolikere message go sikogote back ngamba nyora bantu bagote but that is the point maybe esa bible I don't know but then abagonte bya yo ligreti watumira umuntu chibesa umuntu gotenga ya no ne batali no gosaba go ikerenga kino maitenga ne responsibility yago yo gotuma chibesa inga kiget usumuntu bago ku request alafu I want at the end of the day there is no message back kurubusa banta baiganga nanya olete chibesa chiri watumete asante na tateba thank you ara ruwe confirmation to sayonga ki I received the money that you sent abanta bange this is by the one of the worst behaviors chiko bachimbe tal behavior chirengia onye kubwata tabie yo go demoralize abantu bande montago I sacrifice otomera chibesa otomera umwibuli yo chibesa otomera mumurumu abo chibesa sometimes it's not your guarantee konyora chibesa chiria karagwa chijolire just say thank you gose motebna nilipata na anyora banta bange mali by family by the bago take otomera mumurumu mino chibesa moswati mino chibesa kazi ni yao chibesa lakini monto igatali ko teba no ena nyora besa chiri next time mumo te karo monto go saba chibesa chiga monto go ntago go tomera singenjo you know turuet confirmation no yo como te na nyora chiri gwa tombete one next time monto na bata go tomere chibesa so when unatumiwa pesa either kidogo either nyingi again take na guchachia so sisi yago not appreciating just confirm nganchika karwa confirm ni yako babia Geoffrey mamanya wata exactly my family I work hard and far away from home but they never said thank you it hurts iko to mungwano iga Geoffrey mumanyi unagote banga akorega asien kongu asa amenyetega alichinsemo chisko otomera chibesa sobo but mbali
kwana kende gyonsi gotoma chibesa Jumatatu na andi nayo gocha kwake simi aramisi gote kwanyorete. Imagine nayo gocha kotaka confirm ngan kwanyorete chibesa na andi imagine nayo kwatomete. Jofrey awatamana it hurts so much. So abantu abaige lesson eringa ki ekero kwanyorete chibesa kwatomeiru chibesa n'omuntu just say nilipata. Ekero kwatebire igo egente gige kumotivate omuntu igo wasaba next time na bagora ki na bako akogotomera. So it's a lesson I think you should learn nitukerigalia rero. Family people, especially family people, abairi abange anko yagara asigete gote nga keke mrone nga kimbiole kimogendreta guna ndigeri siringi 2000. Okay, kwa sacrifice kwa mutomera 2000. At the end of the day, okira pipa kanande kai simiendo chakonyora ne ligo nga ki no tuale nande. Just imagine. Ondi ago tete na nyorete chiribwa tumete. I think you could have that spirit of nande kote banga tika nande ndigi eli motomere. So, ukisha tumiwa pesa na uko nyumbani, make sure you appreciate all you say nilipata. Next time ngoja ukwandande chibesa chirichigo tomulio kaliyo kokonyora abantu banka bagosaba liyo kaliyo. Bona that is not what I'll do today. Ero natakora tebe bali bagotoma chibesa ekero watomeirwe tebanga nkwanyora. Ekero watebire nkwanyora nigo ko motivate oyo gotoma next time nana bagotomera. Tiga kuganya nanda cha confirm ko cha solenga kinkwanyora. Online WhatsApp nanda confirm ko cha solenga nkwanyora. Wasote tego kire sign bosa igare ngere na nkwanyora. Na ama etena baso amali etanga na gotomera. But in order for you to give this person motivation for him or her to send you next time, just say, I received the money. Thank you so much. Just go follow my brother Sansan. Thank you for following. Keep tapping the screen. Sabalibale TikTok, sabalibale chinsamochia YouTube. Keep sharing the link. Asabantu bale iskogali. Next time go chini kukwanda chibasa chirichigo tomu gochanka. Abantu bara bayiboli bana bamuabo babakorere chikash cow. Yani gasia iskali no kunyago ko link gochaga mechando gete binto at the end of the day konyaranga ko mire. I'll talk about that next time. Asake songo bakoro go say black tax. Anyway, chipointi jirende go kwandra gaiga ndete tobe kini bone gonyo kubwate kalamu. Wano chinza chokulikana chichiga chimbwa chipointi ga to kwanira nanto tara chiko kura ngo kwandira tole Valentine. Chipointi chirente go kwandira igoro ya wakombozi wa familia abantu balia Nyasaya aseseniri asechinka chiabo. Bantu bali Nyasaya aseseniri asechinka chiabo. Kwanya otenga sei no mwaka orete form 4 lakini Nyasaye agakonya ayugakura form 4. Bogi moboiga asenali family gete chibekire raini. Yani family gete bekire raini ngabanta bamba kwagacha nyomba yeligena. Banta baiga mba go ika university. Banta baiga mba ko beka suti. No mate na one suti. One suti. Abamba ko beka ba ko nyara gwa for. At the end of the achievement chuma ete chibogima nchibweka ini. Ndira konyoro muntu ndeka golire nyange, that is an achievement asari. Nare akure basi oteba, that is okay. Nare akwaga nyumba yeli bati, that is an achievement. Mbali akarba agachire nyumba yeli gena ini achievement. Achievement nchibweka ini, nichi family nchibweka ini. Bono entongere ngo kwanira gage kurukunga abantu mbali Nyasaya seneti family yabo bakanyoranga basokire. Wanyoranga sei no botaka bwale ngorora kini Nyasaye mambine na mwana wine green card oli machingumbu. Omwana onyora masakaraiga oli chinsemo cha Dubai, oli Qatar, oli Lebanon, oli Saudi Arabia. Wono lero nere liso li family. Mwana oli Nairobi, omwana oli onyorega asia segete. Oyomo asabanta banga se family. Bami no bande. Nyasaye ogusesenia kwanyoranga bono libageliga naye ororo. Either na bako mutangi na bako bamukogoti na bako bomuiseke na bako bomumura
gatigati nabo ko bomuntu gati lakini nyasaye kwalibaga kwanyoranga rero naye family yagetegemete abantu bali babwate kibesa se family mbali ko babange okonyoranga noyo omugose babere lakini bono mbali okonyoranga bono bategemeire kabisa abantu abaiga ekero goligereria abantu abaiga emechando bagutwara bagwetera nemenge sana abantu bali bapenyira sobugima bwe family yabo barusirira iniri yabekire nga banta family etego soki graduate family etego soki tajiri family etego soki muntu bwate besa family etego soki muntu ora be success into business family etego soki mwana chiete from secondary family muntu ika form 4 blessings chama gocho muntu yo munya sayo konya mambi nayo wate chibesa SNK wono kieko ba to akineti kwa se Africa, mostly in Africa, no western countries nchibu ativinte mono in Africa, most countries in Africa kero kwa beirenga sei nonayo kunyara eko ba categorically nga nona bana bami no bonsi chiango chiago chionsi bantu basi no bonsi aenae bagotegemea nga montoruara wata karaligi nyambane muntu tuare mochandogete karakira kirbu muntu tuare mechandogete mwakwanete na Joash muntu kwane mwabol mumanyi tomerango karakirango mumanyi ne baraga tokonye it's not bad nande baide tindiko kana ngateli taligento kebe anya sana bago tumekae elio konya bana bamini wono especially in family abantu abaiga abange babo niko bagutware mechande menge asamagimabo wono nte gora kunire mechanda ngene bantu balia bapenyira se family go sebale bunabone taya ye family gete bagwetera abange babo nyasaye okonya mambio oli okalekatari ono say no naye baligeretia bana bamina bake naye kubasoma mahamo mino naye kumukonya nkagali ndagira naye matukoba makeigo oli kwanyoregas Nairobi kwanyoregas Kisumu kwanyoregas Nakuru Eldoret kwanyoregas Kisii town squeeze my county nchiro rabantu mbabwachigas chinene in county levels wa break a chain ya poverty ya rengesino aye umuntu oyo. Now what happens nayo kubugulia abantu abamino bonsi pi ase amabega abantu abamino bonsi pi nayo babuguliti egento kiko chikiaba abantu abayiga bakwemere mechande menge sana emechando bakwetere mitanga nine linga kikire gento gekoba omogongo ye no gekobekere bus stop no monto yiga nabokonyora korega sibwati basi nyinge lakini ekero kuligeria magenderae taiyo abantu abange ndio ko umuntu gesachita America tanya kwagacha lakini abantu agosomi abantu abuguliti bara bange tagutwara none chinguru osinone chibesi chugocha kwagacha tanga yati nganda somia bana baminto mayo cha kwagacha baadaye tiganda akora ndaragachira mamu minto yanda akora gentugete tiganda akora gentugete inchema yagocha kwagacha baadaye kwanya rumuntu otumekire miaka 5 achiete mache ngumbu muntu okore miaka 5 moma etenga ne wakili muntu okore miaka 5 moma etenga no muntu bwachi basi nyinge okore gasigete lakini muntu tagachi amagenderero yo muntu iga agocha maega abande mbate I know you people bali mondi gerete na bomokuru your experiences abantu bali bate betenga bono tiganche ndara I want to gesongerga na we move out of home to change home bantu twasogete korunka elito chenchinka kwanyoranga kwanyorega asi kwa save kwa kora savings ya ugali elio chencheli mabo mine nyombeli ya minyete elio somia bana ba mino bali batigaretenka elio chenche situation gete ya elio be kestima say no at least na ino moto aleka rawo muwoki bono abantu abayigeme cyane bagwetera nelinga ki eba konya bana ba mwabo to a point abantu abayiga magendero abo agocha maga muntu nabakonyora akolete miake menge asega asia kolre asechinsa menyire lakini yarebye katabwa ati amagendero ine yaremyo chando mutangani abantu bali bago break the chain of poverty asechinka chiabo bagwetera muchando kabere
family yonsi pi e bus stop mwae either onyorenga Nairobi omenyete gose wapi okonyoranga mwago gano bana ba mino bamenyete chigase chiago no chimenyete nani no bamenyete asenge nchoga bono no bagocha nyombe eteli komisi bageni nyombe yebwata bageni oyo kasen kagosoka mwisiko mino na lyagosoa mwisiko mino lyagosoka umuro mino na lyagocha. That is what has been happening, by the way. Sabantu bali bring a chain of poverty as a sobumabwao. One muntu otabwati any peace of mind mwae amuntu agocha mwae kurara asinge ncho muntu yiga mwae ichira abantu kazi nikago soka oli natswa asinge ncho bono no nae barochi a point yendele linga ki abantu ababa gochi batwara chindugu chitabwati shukurani abantu bamwabo batabwati eshukurani nkiminite karango tauna chindugu chitabwati eshukurani wemoga wasome mu Romino wakura ko musomi Romino bati ne na beta tamugwire naye okura onyoro mukungu onyora abana nando mate kuirana nande wakura ko somi abana ba mu Romino ko siba mu spati umino bono oise ko mistake nga to kora egento kete mu spati umino ko agane tiokore nga kendo gumbiole mu spati mbiole nonko wanyero mwana agende school ya timbo atiboniga na wasometi umuntu remember ya timbo atiboniga tiganche nkorenga kinkonyora singinchiboniga you are overwhelmed tubwati kende wone kiko baga nkelinga blame game ego chaga mumro minto tago tokonya to chandegete musbati minto tago tokonya atigete igo ngoku abana bana bachandegete na kule ngomiete timbo atikende ndugu wasiokuwa na shukrani na bubago chibaba ase muntu igo konye tabanda ase muntu lio bregete chini mechana bago chibo baetera nelinga wanapatana na ndugu wasiokuwa na shukrani. Negente kige ki affect ya banta basana ono mai takonyora ara se talengre tinga oyo nansio minto na someti nansio minto na irete skuru lero nero gonkorera iga nansio minto lero nero kukugamba nero kukubeka gaiganga antigete taliko kora kende wacha kuibulinga akio yoncho obuminto oyo nanti at the end of the day kwanyoranga unaumia. Yes unabona devia tebirega wakanite school fees at the end of the day school fees yene areko ponza kwatanga wacha kunyora ani oyo no na kanite school fees lero kongamba iga ndugu wasiokuwa na shukrani at the end of the day gekoba umuntu yagotora stress yiga yamumiza singe ncho muntu no muntu asometi muntu akonyete omwikire level gete kara mwikire level gete nataka ira konya bande ekera atakira konya bande umutiga umwali baga ekara mwire libaga kwanyora mambi ende nero kumukwana bobe a point yende ya kane nelinga abantu abayiga relationship wise mangana yobuanchani bwabo ose relationship yego cha very late okonyoranga chinga kichinga temete ko konya mamo mwabo tatu mwabo bana ba mwabo basomena nini na nini tabu at the time ya relationship onye gukuligiri abantu abange barenge brain chain breakers yapo batia chinkati yabo nigo banyomete late abande nigo basogete late eido moiseke niga nyomete late kosomo sacha niga nyomete late kwanyoranga muntu nababwate miake mengera kinya bwata abana bake asingi nchuta tegeti priority asabana babo tegeti priority asobungu mabwaye abegeti priority nyinge asabana bamwabo abantu bamwabo akabasomia ekara akora kubasomia akabeka priority ya emaega. At the end of the day kwacha kanyoro muntu iga anyole tukonyoma osa anyole tukonyomwa egi akabere nabakonyora ngonyomire lakini nyomo chia enchiri kuwaki anya no mwiseke asa nyome tukochi chisimi botukubwaki mama nkwa kare simi gatakete chibesa mama mumro mwabo chibesa nani kwanyora bana bamwabo barure sobo bachire bwoye gaiga igasi bachire bwoye no bakorete no bamenyete kwanyora nginyomo ya chakre kolete michandoga iga singincha bana bamino no bamenyete mwana bana no nini esengencho naye
na break that chain abana bamino naye bategemete kwanyoronga mambine nyomo y'umusipati oyiga yabunekire onye no musacha kwanyora abana bamino no bali bayikire nyomba relationship wende onsi kigotwara amatukabira atatu relationship iri yakule egara yakule sengencho mukungu oyiga tokumanya bakungu na barabale tokumanyanga na anyale pressure yoko accommodate abana bamino nanyale pressure yoko accommodate ibirengere bibyago ngati ndara konya mama konya nabana baminto kwanyoronga ochakire gupunguzira ibintu biryota gitego kora ase familia. So sometimes ekero kuwa beire a chain breaker of poverty ebintu gwetera nebinge sana. Double trouble agotamna niko nao kwa familia, ndugu anataka nisaidie hata mtoto wa sister ya bibi yake. Yes, this is what happens. Okonyoranga no mwana omwisiku saka nyomire go chiota getoko okonya orosing nchonga ukare go sema ache ngumbu esinge ncho menyate go sengai aba maetenga nabo okorosa. Sometimes at the end of the day abana ba okorwani ndugu wasiokuwa na shukrani. Lavi the Queen, thank you for joining, asante na korolenga kwa soiri bono. Ine point yemo hata kuoa na kuolewa inakuwa ngumu sana. Mafanikio yao ya ndoa yawechi yaba make ke gima point yendeo mwelio asichi point yechiga abantu abayiga tigango tebye kene nigo bawochi ba kumapema ane by brother double trouble ochi ungeto kwa mapema abantu abange barenge chain breakers yani poverty breakers asechinga chiabo ebawochi bakwa mapema asingincho ya stress abantu konyoranga bono akonyeta abantu rero batabwata shukrani no bakumugamba no bakumukora left right and center abandi bono bayikire bakabarenga bono batigete konkonya bajakira kumukora ibintu abantu ababange nigono wono bugima bwabo bwera mapema ndigeri ya abantu bali batanganete ko kwagacha kinyumba chirige na soba abo konyoranga tali barogi umuntu yakwete singe stress singe njo konyora bono ekero bugima bwaye bwiranirense konyoranga bali akonyete bono they can't even go back bachiko konya no na bana baye. They can't even go back but go lift because ibintu binogo change mambi ndena bakonyoranga oivyo bwate tabugati konyora wasomiria bana maeteka rumonta akuru investment of money go cha sole even if it's your brother ekero monta akuru investment of capital go cha sole at the end of the day nabata atake konyora kuru sole directly nabara atake konyora gente indirect asengenche yake let me give you knowledge, let me put you somewhere lituke limo kinda kwame na inche nabakonyoranga na heno bwate power you can come back and remember ngomuntu gete na nkonya ta sigete then you push nebane familia nabakonyoranga mambi ya sayo go seniri kwa tokira sigete but it's not by force ebirengere lime oneta yo koragenta tabwati intention namatanga tikansomi abana ba minto na barabo bacha banyore chigasi kera ikesigete na inchensi nyuna bakonyoranga oimukiri abana ba minto ose oimukiri no na abana ba. It can be indirect. Thank you so much Chemtai kemi nimekuona sana for coming na bantu bali bonse baganda takoligire ekitohote bankelinga ki abantu abaganya saye nande nigaho cyo bayire mapema asenge nchonga tikankurusi asome chandense yiga then asenge ncho kwa chandikira matukamanga so chunga sana abana bali bamino ba break a chain of poverty say no bali baba konyire bali bakore ibintu binde baye ambo time ekara gusukiria sigete na bwate eboka boki na ayo gendere asenge ncho mambi nde tomwa a problem wanya na pressure gacho gustukanga yani nkonye kirubonga okonya suzi naye nasometi nande ngasombaka abana bagolero nayo onkorera yiga muntu yo twara no pressure mambi nde muntu yigo twara alsas chiriguru onyoronga usiriye bugima bwaye and by the Nyasai ni akubanja nande tali nababata ku in that way sayo barusio Robert wenga bon mwatembire na inu kratimuk. So poverty breakers, they go through a lot of stress. Bono tikanko ya advice ya mwana mintuli ontegerete emambi ya boniga ekero konya eke wango kelito ikana ande mambi na ayo takoba ekero konya kadiri e point elinga mambi moga niyo bokonyi mwenzi yani nde mfano onye kubwata chinguru cyo kubuguri umuntu akobako iga to tema kubuguri paka muira nense mwenzi mwerere mwenzi mokwerera mwenzi manyamwaganire bokonyi mwenzi konya to a point onye kubwata abana baminumo konya gose batano bale guchimaega
karatema gukonya oyomo kara gwatemire gukonya oyomo muimo kigure kara ko muimo kirigoro at least nabagochi gukonya aye okonya abandi tiga gotema gukonya tiga konya Job okonye Felix okonye Cynthia okonye Suzy okonye bonsi batano at the same time okuba bugoli bonsi bakwengere kara bakwengeire muira nense mwensi mukwira nanse mwensi bono ndete yo konya onde nande bono mukani obokonye mwensi kara konya yomo kara moimukire igoro then achago konye kubugoli yonde naye kara kwa mutigire nayo bugoli mungao enchire you balancing equation at the end of the day nige koba uya kigima yakuzaga tabana okay kama wote wako shule kama wako shule wote it's okay. I'm not saying at all konya bones. I pointing out tebanga ki konya keake. My brother and tebi onye okay bones nobody school. Kwa ba konya bones pia the same with all your finances. Kwa very bankrupt. Wono na eno tagetebo konya. Mambi ndenko boli balimu osinyo yo kuba konya. Mambi ndenko nyorenga gwa siri bintu gwa siri senses o onyorenga tukunyara kuba konya na I no na bika to wikonya. Tikakobukuli mesigo yonsi. I know it's your brothers. Tema ke school fees in Kenke bekaga 3,000 bekaga 4,000 nani batirende. Imagine yangonya korochinga ki still mate abana bamino egerto kwate buya they are not your responsibility at the end of the day. They are not your responsibility even if it's your brother, even if it's your sister. That is not your responsibility. At the end of the day it's the responsibility of your parents. Abana abayibuli bali baba ibolete wono lero esingincho nyasaye okonyire kwa twalre chinguru wekire level gete tema go balance inchiro okonya bana ba mino singincho isi kuba konya bonsi pia at the same time ngo takuro no nayo bokonya nandi ge karon kwa nego minute nganto konya bana ba minto. Let's balance on helping nto ikama bitoga niyo bokonya twins. Anyway, point na checho na ndonye kubwate bongaini bonde na bakomenta asingencho ole na semi yo mwabo na bakonyaranga na ande semi yago ose point yago ya ngege zaidi kubwa birina bwate litukeriga lya lero producer ane timatiko sine bwate gotera kwa echate bwate renta na Viki yango gotera buna anchaine twanchaine osikaine toigwanaine ongaji tuini to bwekaina thank you so much Roy Uganda batamna sure yes na boko ntomera comments ciago na boko points ciago igo ekaroro mukombozi we family make sure nga to swase asota takirgo swa mambio sinyingo ikonya no nayo mwenyene. Anyway yatubwata ko hotelo kwa chate. Good morning Diana Osoro. Diana, thank you echate. Then we are coming back. Abagani bande ba Sere studio kwa igankwira nande ga tukwane na Speedo the miracle boy awatu atarako kunga Bwakire na yanda mange tuko tere mambi abone ngatoka na it's Artistic Friday tunaimba hapa mziki mzuri ime ya INKA TV. I'm coming back ambo atakotero kwa echatekote una wande mereire yes Viki Young echate Emonyo Emonyo gotie mechate on the beat. E-generation. Wande mereire asobotakane mechando wande mereire asebitunwane bitongo Tagetengo appreciate Onyoro mukungu negentekia watamasikani na indo isigete tarino bosense sitairigete waraba megwero chiregete monguru tatambu ya mono akibaba bori yene nyota mukungu kwa ngete ni kansigete arikuta mangana bunembegete onchaine osikaine toikuanaine tonga chituini tokwekaine kende tikerikera tuatanane Twanchaine, tosikaine, toiguanaine
tonga chitwini tokwekaine kende tikerikera twatanane wandemereye asobotakane michando wandemereye asebitunwa nebitongo Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Nakuumira kale kale nkuinyora ngigwanire kwaro moterero moyoga kwa masole bise nebinge byale bitagete bikoire chebeza dinarabuka monchole yale ngibora isyaje koba 90 mali bise bichene nibo bigo choche marabasa ni baimena buba gotagete baticha matoga tiano goku 90 kateba tingo koyeri nkansa we karakali bali abaliri bakabuga nekosolie nibo twaligiri nyasa utoseseniri ora togozuma eri abana twakini koteba nga thank you so much bakenkoli tokunayo mwanchi ngogo tomechira yega cheche totesese yosi toyetenge Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate wandemereye asobotakane michando wandemereye asebitunwa nebitongo Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Kill shot, gather recipe. Eyo Sanake sanako Emonyo kotiemechate Tone on the beat. E-generation. wandemereye asobotakane michando wandemereye asebitunwa nebitongo Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Onyoro mukungu negentekia Watamasikani na indo isigete Tarino bosenzie sitairigete Waraba megwero chiregete Monguru tatambu ya mono Thank you Akibaba boria yene nyota Mukungu kwa ngete ni kansigete Tariguta mangana bunembegete Onchaine, tosikaine, toikuanaine Tonga chitwini tokwekaine Kende tikerikera tuatanane Onchaine, tosikaine, toikuanaine Tonga chitwini tokwekaine Kende tikerikera tuatanane wandemereye asobotakane michando wandemereye asebitunwa nebitongo Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Nakuumira
Ngumera kale kale nkuinyora ngigwanire kwaro moterero moyoga kwa masole Ebise nebinge byale bitagete bikoire chebeza dinarabuka muonchole Diyale ngeibora isyaje koba 90 Malebise bichene nibo bigo choche Marabasa niba imena buba gotagetu Baticha matoga tiano goku 90 Kateba tingo koyeri nkansa wekarakali Balia baliri bakabuga negosoli Nibo tualigiri nyasa utoseseniri Lora togo sumaeli abana tuakini Koteba nga thank you so much Bakenkoli tokunayo mwanchi Ngogoto mechira yega chechechi Totesense yosi toye tenge Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Wande mere asobo takane mechando Wande mere asevitu noane bitongo Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Tagetengo appreciate Kill shot gather. Nzumi Kraidro Tigantumbo kolemerelia Itukolia nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyali itukolia gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Abairi bangainire Matuka mango tegene Nainche naganyire Matuka mango tancherane Ayeta chere Irwanerere tose melia gento tarakerora Oyora wakonye nolio tamanyeti Bairi bara wakonye lirio makwete Batange bipanda muga chachete Nechi promise chobolimo Kwa toro mwano yegasi Como iratore kosi Como iratore mache ngumbu Kwaganya kwaganyora Tigantu mboko emerelia Itukolia nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyali itukolia gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Marigwa semere cheba onchoka babegesike kyo mubamba Emechanda eyago tacha omosarabo kugima wako bamba Wekarakalia no bororo Matuko makeigo kwa chabumba Ima abuna nyasa eratarairi Okoigwe birero bya bana baye Okoigwe birero bya chintakana Okoigwe birero bya baburaka Akaigwe birero bya baisiraeli Na lero ikule birero byago Tigantumbo kolemerelia Itukolia nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyali itukolia gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Tigantumbo kolemerelia Itukolia nendiro Tintegemea bairi Igonda kwe kindo mutaka Tumbo kolemerelia Omanyali itukolia gondiro Totegemea bairi Igora kwe koro mutaka Ebaba bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke
Asante Wesley Umbura for the support. Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke Etata bairi na mapangi Abairi na mapangi Abairi na mapangi Igo barako bango bangeke. Asante Wesley Umbura for the support. Totegemea bairi igora kwekoro mutaka ebaba bairi na mapangi abairi na mapangi abairi na mapangi igora ko bango bangeke etata bairi na mapangi abairi na mapangi abairi na mapangi igora ko bango bangeke mapangi abairi na mapangi abairi na mapangi igora ko bango bangeke. Get about that door. Skuru ya kolektivu ya Kigima. Leo tuko na Speedix in the house, ladies and gentlemen. Tinde tuko enda tambe tigato soe ase kigato leta alitukulia leo. Watu wangu wa TikTok sijui kama mnaona Speedix, watu wangu wa Facebook sijui kama mnaona Speedix ase kwa nyumba sasa hivi asubuhi hii ya leo. As always, welcome my brother Speedix. Yeah man, thank you very much. Eh? Yeah man. Yeah man. Yeah man. Yeah man. Yeah man. Happy New Year my brother. Happy New Year, Happy New Year, Happy 2024. Mungu anasaidia bwana, tunashukuru sana sana sana. Imekuwa muda mrefu. Kweli bwana, tulionana last year pale katikati ya mwaka. Imekuwa muda mrefu sana. Muda mrefu sana lakini nashukuru nimepata ile opportunity tena ya kurudi INKA TV kama kawaida. I'm always supporting what you do, and you know that. I know. I always support what you do. Yeah. Na mimi huwa nasema kati ya wale wanamuziki ambao mimi nawakubali sana. You are one of them. Manze nashukuru. Karibu sana kwa abantu bago bali bakuligerete mambia boniga. You are on camera. Just talk to your people. Yeah man, good morning everybody watching manze INKA TV. Nkoro kwa Speedo aka the Miracle Boy aka the Anointed Voice. Na nyalre bagalero gocha iga ase TV na ende live bali baturigete Facebook bali baturigete TikTok na YouTube. Nashukuru tu sana 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 sana. Tumepata opportunity and it's going to be on fire. Inaenda kwa moto tena tamu zaidi. All right. Wana minto mukisikia hivyo mjue Speedix is in the building. Hey.
Let's do that. Kwanza mimi nawe tulipokutana sikujua tutajapendana. Mara ya pili nilipokuona baby ulinizuzua, ukaninasa nikawa mateka. Kamwe kwako mimi sitoki, umeufunga moyo wangu, mimi mnyonge sijiwezi. Niliahidi nikiwa nawe sitauvunja moyo wako, nitautunza kama mboni ya macho. Niliahidi nikiwa nawe mami utakosa, nitajitahidi mradi upate. Sweetie, you are the angel of my heart, my soul and my spirit. Nakupenda sana, ani harike muntu. You are the angel of my heart, my soul and my spirit. Nahuyanza wale wa TikTok eti I'm in love, I'm in love with an African queen. My lady, say I'm in love, I'm in love, I'm in love with an African queen. My baby. Afu sasa hapo. That is where I love it. That is where I love it. Speedix, let's do verse 2. Ladies and gentlemen, let's do. Twende. Never kino mo konkororande. I can see far. I have a vision to love you forever. Baba, bantomba kongaina. Omokontame, orantige ginchande ndolera mabera. Napenda kunishika mkono, mama, tunapotembea nawe barabarani. You make me happy my baby. Atena kila unaponijulia hali, na hisi shwari moyoni. Sema nakupenda baby. Asikiati ninapenda ukicheka cheka, unapotabasamu na deka deka. Mama, kweli mama umependeza, sina la kusema wala kueleza. Sing, sweetie, you're the angel of my heart, my soul and my spirit. Woo! Nakupenda sana, hani harike muntu. You're the angel of my heart, my soul and my spirit. Nahuyanza mama, say I'm in love, I'm in love with an African queen. Sing. My lady, I'm in love, I'm in love with an African queen. My baby. Yes. All the African princess, yeah, the African babies, the African kings and queens. This one is for you, Saxony. Pumsi basi. All right, ladies and gentlemen, to wanna be fine in the studio. This is what I meant this morning. I need to speedo in the building. Nakatoka ndretiga emambe yaboniga na mwacha pumzike kidogo alafu namleta tena mida baadaye. And also solidarity murobelio INKA Bwakire mambe yaboni gante ko batevuna. This is what we usually do. Artistic Friday nikisema ni art, it's on pure art. Nataka niimbe Speedix studio, nataka niweke Max hapo. Sawa, twende kazi. Afans wataamua. Let's go. Baba, never kindo mo konkororande. I can see far. I have a vision to love you forever. Baba, bantomba kongaina. Oy mokontame, orantige gichande ndolera mabera.
Alright, tukiwa ndani ya INKA TV bancho bategereri INKA Bwakire andonsia sole Speedo karibu sana ime studio. Nashukuru sana. Yeah. Na nyorelibaga to come and do what I love doing. Welcome. Unajua hata mimi ni mpenzi wa journalism. Yaani wakati naonanga mtu akifanya hii, inaingia kwa damu. Yaani leo umenipiga surprise moja hatari. Sana. Sijajua tumegrow this far. This is where we are. Oh my goodness. INKA Tambe. Woo, this is so powerful. Speedix. Yes, sir. One of the favorite of me in your music is this song. I'm in love. Tell me how you prepared this song. Just tell me how you prepared it. What was in your mind? What inspired you? How the recording session was? Just let's speak music. By that time I was truly in love. One thing that happens as omuntu bunanche ntarikorora is when you're in love, and when you decide to love somebody, you love with all of your heart. So I said I want to do okay, since nikiwa mdogo nilikuwa najiambianga ngoja kwenye rumo subati uyo ndanche nenkoro ya neonsi. I will do something unique for her. So I was looking for something unique, and then I found that ninafani imbe. One, ni imbe como togiere na como roke wanchani. And then number two, korokia bantonga. We also people who are blind, we fall in love. You can be in love. Yeah. You know, I've always said this statement, and I will repeat it today. They say love is blind, but when a blind man falls in love, oh my, what is that? It's magic. So man, nika jiambia I need a very sweet melody. That will be one of the best. So one of the times when I was in the house nilikuwa nafikiria melody itaenda aje nini, because I was like nikipata melody now I can arrange mistari yangu. Something came in my mind like Hali arike munto, you're the angel of my heart, my soul and my spirit, and I was like hiyo ni kali. Ndio hiyo. Then nika record kwa simu. So I actually after hapo hata kuna kitu niliandika. Nilienda nayo ikiwa hivyo kwa studio. Augusto. Where are you? Nikaenda pale kwa Augusto. Then nikamwambia what I normally do nikiendanga kwa studio, na kuanga niko na vile nataka beat yangu i sound. Like kama kuna kitu kwa hiyo beat ina sound wacha tu niweke. I know where is it. Iko mbele. Yes, so iko so right. Nikiwa na kitu kama hicho, ninakuja kwa studio na kuchezea, alafu nakupea idea vile nataka icheze, then tunaiplay. Wono nkagenda ali tukaanza kujenga beat. Unatoka ndio korosia beat. The ideas za vile song itaenda zikaendelea kugenerate. So by the time tulikuwa tumemaliza kuunda beat, remember kutoka kwa nyumba uko na Hani arike munto. You know, that's the only thing I had. So from there sasa after tumeshaunda beat, so I was generating nayo from the intro nimetekwa mimi hivyo to verse 1. And then after nimeshafanya ile bridge, now we were like hivyo chorus inafaa kusound aje. Then after we sang the chorus, hata ndio tulipata title ya song. Tuli create everything, verse tuli create. How was the creation of the chorus? Ili kujaje? I'm in love. I just told Augusto nataka to create kitu itakuwa inaonyesha huyu mwanadada ninampenda. Feeling ya mapenzi kwake. Feeling ya mapenzi kwake. So basically akaimba kitu kama I'm in love, and then I'm like I'm in love, akasema with an African queen hivyo. So me and Augusto generated the chorus. And then now it was that way. Alafu after hapo akanichezea bridge interlude pale. Then akaniambia what do you think, hebu niambie kitu nafikiria in verse 2. So I was like babane bakindo mkaniambia atuna record hiyo hata to change. And then even ndo tukagenerate. Now you brought the reality of love within you. And then I was so trying to be real. I was trying to be real and realistic.
when singing. Yani nilikuwa najaribu kumwimbia hali halisi. Yeah. Sikuwa namuimbia. Unajua kuna wakati when as a musician kuna wakati unatengeneza wimbo out of creation and creativity. Yes. But now this one was out of real. Yeah. Yeah, yani ile kitu nilikuwa na that is nilikuwa naongea. Hiyo ilikuwa ukweli. So the music is generated out of true feelings to someone. Yes. So this is someone you are dedicating this song Yeah. from your heart. Yani imfikie mtu fulani. Yani ingekaya ingekuwa ndaso muntu. Okay. Yes I. Let's go on. How it happened baki kaenda kibono kuchimoto. So after that starting point ya verse 2 now we unajua what was happening was tulikuwa tuna create out of what do you want to say next. After tumeshamwambia neba kingdom ukonkoro rande now nini vitu gani napenda kwake. Now that's where we reach at. Ninapenda ukicheka cheka unapotabasamu na deka deka, because I also wanted people to know that kuna vitu ambavyo ni vya urembo sisi upenda kwa mwanamke. Yani kuna vitu specifically omondo tarikora nera ninapenda ukinishika shika oininje. Ukumbuke before hata nifike hapo namwambia napenda ukinishika mkono tunapotembea nawe barabarani you make me happy my baby. Yani najaribu kumwambia hali halisi hebi ntombiroro we go touch. And you know most of those people who are visually impaired we like when you touch our emotional parts. Now that is where I was coming. Kunongo tera ukuru kwa minlavu mwancho muligere liyo chinsi chigato kuandra kwa speedo andekero kuiguga iga speedix out, but this was out of a true feeling he had to someone nekrali nyumba mwae akaigwe gento kikonya korero mutu aye benga I'm in love. Yeah, na ekro atware feeling ye iga tabana no. You know, when you're a musician, that feeling you have is what you take to the studio. Kaimoka gurugali akaenda paka aliase muhagusto akamatena let's do this. Kibagenda tega aliase studio beat making nebintu biria. Ba konyore chorus igotebna I'm in love. Verse 2 akaranga bona what will I do? Let me bring the reality of me to this person. Bintu bia komweresanga baba norochi no ekinde mnandeiga. Moyone nayo uri asore. Akamagochi gya kabiri bono bakasibu mwana oyiga mweresenga baba none kreto kutarna eko para ekro kombuato como konigonko iguya. Yes. Now Speedix. Yes I. Tell me, you are blind. Yeah. Tolikorora. Yeah. How do you fall in love now? As a person now, people in your condition. Mapenzi inakuaje? Mapenzi uwanga ni halisia. Kabla tumalizie wimbo huu. Mapenzi uwanga ni hali halisi tu ya kawaida ya mtu mwingine wa kawaida. Difference yetu ni kwamba hatuwezi ona mtu kwa umbali then you get attracted. Yeah. You only get attracted to someone you hear her voice or you get closer to her. Yeah, hiyo ndio inakuanga tofauti yangu ni kwamba siwezi admire mwanadada akipita mbele yangu na miniskirt. Yani hiyo ndio tofauti. Lakini unaijua miniskirt wewe? Naifahamu. All right. Naijua. So we fall in love with what we've interacted with mostly. Okay. Or maybe you go somewhere and okay, personally wacha tu nijiongelee. Yeah. Kuna vitu specifically I love in ladies when it comes to beauty. Mimi ni mtu ambaye napenda sana smooth skin. Napenda sana mkono muororo. Unajuaje? Yani unajuaje mkono ni muororo? Ni vitu vya kuhisi. Unagusa. So ukitangamana na huyu mdada. Hata wewe nikikupatia tofauti, nikikupatia mandazi na chapati, lazima utatofautisha. Hata kama hautakuwa umeiona. Arikiana niambia is he married? Ako single? Tutajibu hiyo. Sasa Speedix mumemaliza hii touch na Gusto pale. Yeah. Masterpiece imetoka demo. Yes I. How did it sound on you? Ilikuwa better, nikaisikiliza siku 2-3 then now tukaenda mastering. Most of the times akina kwenda wakorega asiane. Yeah. With him huwa tunafanya almost all of the song isipokuwa mixing tu. Tunarekodi, tunapiga beat. Jua mimi nakuanga niko na almost all of the idea vile song inafaa sound. Yeah. So ananirekodi, ananipatia demo, ninaenda nasikiliza. Kuna
like now the end of the song kulikuwa na words nilikuwa nimeongea, then I was like no, hizi words nitazitoa. So went back tukatoa hizo words, now we did the mixing part. Okay. Then now I was like I'm ready to surprise somebody. Yeah. Sasa that is where I am. Okay. Spirits, umeikataliwa na mwanadada mwanto nyako kuanga, then you felt someone, umemgusa mkono, umesikia ako sawa, then umeikataliwa? Ina happen ishawa happen. Ndio mbegu kukataa kwa maana uoni ama kwa maana tu yani akupendi tu ana vibe? Okay, sikujua kwa nini alinikataa. But basically I think they can even reject kwa sababu sioni, lakini asikwambie, asikuonyeshe. Sababu watu wengi, mostly ladies huwa wana ni rarely utapata. Okay, of course nishaikutana na an arrogant lady mwenye atakukataa na kuambia ni kwa sababu hauoni, lakini most of them au kana asikuonyeshe ni kwa sababu ya your state. Okay. Yeah, lakini in the real sense unajua, unaona tu hii ni state. Kuna yule mwenye unaonanga naturally anakuchukia bure. Hapa ntombaro unapata tu wewe, hata kama unampenda naturally anakuchukia tu bure. Una realizingi au ni wale watu uji distance na disability. Okay. Yeah, so ishawahi happen. Yeah, it wasn't a good feeling and it's not something nare. In fact kironale ngomo kanale go sabanga ngento bune kinkembera even at any given point. But it happened and it happens. Yes. Tuasokire gotera kwa kimuntu. Yeah. Kimuntu obere bono gotera kwa bere ready. Yeah. Tu irede kimuntu gotera uko. Gotera ngo igirete kimuntu. After around 1 month, 2 months na muligeti. Yeah. I remember in one of the good hotels. Before Tara Muligia, I released the song on YouTube. Now avoid sana the outcome. Now avoid the outcome. Itatokea aje. Gako yuko gotera kutakuwa aje. Because you see the sessions are recording. Challenge so traumatizing. By that time still I was chasing her. Alikuwa baada hajaingia box. Spirit kara irangora. Iko yanyu mwana kwa muligire gotera paka wakurire ataranja. It was a journey ya winning her. Okay. So I can't muligire gotera. In fact, I remember even first day na Chite studio, I started recording the song and I was so emotional. Augusta Kante, let's leave it here for now. Did you cry? You know, baby. Yeah. Of course I shed tears and Augusto was like let's do it. Let's plan. Be strong, brother. Tulia kidogo and then we continue. So ile wanasema komaa tu. Kabidi nikafuata the following day tukaendelea na session tukamaliza. Okay. So when ngoma imetoka sasa, nimepewa ngoma, nikaplan, nikawa na fikiria nifanyeje sasa. Akili yangu na mawazo yangu yote was akwe kwa ile video. So it was like si shoot video. By the way, it's not out even now. Mpaka leo. Igokoro mwana taranja. Okay. She's a forgotten story. Lero nataka yule wanjungu sasa. RK amesema Spirix jibu kama uko na mtu. Ana mtu. Wewe bwana Makinight uko sure? Nimeacha. Uko sure? Sio wewe. All right, so the song is so beautiful. Yeah. Wakati ilimfikia reaction yake ilikuwa aje by that time? So after ni release ngoma YouTube, nilimtumia kama document pale WhatsApp. Yeah. Akaisikiza, akasema it is so sweet but you've made me so emotional. Then kesho yake nikamuinvite for a lunch. Okay. In one of the good hotels in this town of ours. Okay. Nikakaa na yeye nikamuimbia. Alilia sana. Lakini alikuwa bado hajashawishika mpaka hata after wimbo. So later on nikaendelea kupitia marafiki wake, wakamshawishi. Akakubali kwa muda fulani. Kakaenda lakini kakaenda vile kaliendanga. Sasa you know what, the best part of the song is like the people who listen to the song, they don't even hear the word Kemuntu. The song is just a blessing, it's just a very beautiful love song. Yeah. That is the target I was also seeing. And again, yes. Liete liga Kemuntu paka no yo tali kuru Kemuntu ekera kulikuwa na ga Kemuntu no agotera mono. Yeah, and by the way, Samantha Bones balbakuru Kemuntu iskogari. This is a special dedication to you. Uko nje Kegima. Spirix,
I want us, before we go to a different song, because we won't just pick music today. Yeah. I want us to do verse 2 again. Just verse 2 again. Yes. There you. Baba, never kingdom ukonkororande. I can see far. I have a vision to love you forever. Baba, bantomba kongaina. Oimo kontamen. Orantige ginchandegete dolera mabera. Napenda ukinishika mkono. Tunapotembea nawe barabarani. You make me happy my baby. Tena kila unaponijulia hali na hisi shwari moyoni. Nakupenda baby. Ninapenda ukicheka cheka, unapotabasamu na deka deka. Kweli mama umependeza, sina la kusema wala kueleza. Sweetie, you are the angel of my heart, my soul and my spirit. Nakupenda sana, hani arike muntu. You are the angel of my heart, my soul and my spirit. Yeah, now sing with me. I'm in love. I'm in love with an African queen. My lady. I'm in love. I'm in love with an African queen. My baby. Yeah. Alright, asante sana ladies and gentlemen. Bali ndeta kutegerera akoro kwa Dorin mdogo anasema ambia Speedo. Dorin mdogo here wishing all the best. Oh man. Rabijo anasema say hello to brother of mine. Rabijo, soon the world will listen to his talents. Sana, thank you so much kwa wale wote ambao wanaendelea kusikiliza INKA Bwakire kurugaga chinse mechigatia Twin Towers. They call me the king presenter Makinight nikiwa hapa na Speedo. Yo, the miracle what? The miracle boy aka the anointed voice. Speedix, you are multi-talented. Ebe ntonkere kwa kuniga gunga sound geteiga. What do we call that? That's a mouth marimba. It's a marimba, but now played from the mouth. Mouth marimba. Yeah, I loved marimba when I was young in school. So I loved to imitate it. Alafu nikapata nime succeed. Yeah, so I was like. Then I was like, kamekubali. So and I used to play it. Normally I play the normal marimba yenyewe ukinipea nachezaga. But sasa before nijue ndi hata walimu wajue nilikuwa na hiyo tamaa ya kujua. I used to play it with the mouth. Then later nika graduate pia ku learn other instruments. Okay. Yeah. That is good. That's good. Ekatoka ndete iga mwanchumuligere litu atabona it's Artistic Friday. Ekatoka ndete na Speedo in the building edit kiriga lialero. Keep sharing the live. Nano nyikubwate iswali ndi onse tekobol Speedix na bokumbo boli emambe yaboniga gwetera S studio. Na by the way gote wake simi na bo waka simi go chance studio litokuwa nega iga na Speedix namba 0741454647 INKA TV botambe gaiga na tokolete bintebi konguke gima Speedix. Yes sir. Tumetoka I'm in love. Yeah. Tunaingia kwa hii kitu kingine inaitwa the promise. Yeah. Promise ni nini? Una make promise kwa nani ndugu yangu? Una make promise kwa nani? After nilifanya akirana koleta kotera. Okay, let me tell you how something happened. Niko na song nyingine inaitwa Nibonge Nawe. Nibonge Nawe was the first love song na koleta. Akirana koleta Nibonge Nawe. People loved that. In fact, I remember one of our female artists, Kisi female artist, ako in the studio, yere diolit mugago teba, and I desire sana kufanya kazi na mimi. One of our good Kisi female artists. Yeah. Then ngachangakora I'm in love. Then now I realized people are loving my love song. In fact, because mimi ni gospel artist called and serving God in church. Yeah. But I
I didn't know that if I do love music, people can appreciate, or I can also deliver. Nilikuanga mtu sikuwa nasikizanga love songs in my very many years. But now after falling in love, najua what love can do. So I did love songs. So after hapo nikakuwa na dream ya kufanya an album yenye itanisaidia nikienda kwa harusi ama kwa event zozote za mapenzi, ninaweza kuperform. Did you eventually do that? Yeah, I have an album inaitwa 7 Letters of Love. Okay. Nimekuwa nikiplan kuilaunch lakini nimekuwa na changamoto kadhaa za kifedha because I wanted siku ile nitafanya launch nifanye live performance with a band. Ngoja, tuko na watu wengi sana wana watch live right now. Speedix unasikia amesema kwamba mnaweza kumsupport by the way ili afanye hii launch live, na watu kama mko pale nje na mnamsikia, nafikiria at the end of the session tunaachia namba, mpigie mumuite kwa hizo maharusi na hizo vitu zote atakuwa anatendea. Okay, let's go on. Yeah, so nkarengera kulikabone album. So that's how now I started generating other songs apart from I'm in Love. Because you see now when I was doing I'm in Love, I was like dedicating a song. But now I thought again to the reception now. Surprised. Reception, it was surprisingly was like, so you can do this. And I remember even someone in Karen, Nairobi, alinitumia video WhatsApp kama ametumia song yangu kwa harusi yake. Ilikuwa hata si harusi, ilikuwa ni ile ufanyika kabla ya harusi, jina imeenda. Pre-wedding. Not pre-wedding. Mambo ya harusi sijui. Mambo ya harusi tu. Mambo ya harusi tu. Alikuwa kivisha mtu ring lakini. Kiribontavi engagement. Ilikuwa imepotea. Alikuwa na engage mtu. So akatumia song yangu pale wakati ambapo anavisha yule mwanadada pete. Akanitumia video. So nikaanza kuona kumbe someone in Karen mwenye hata anijui alafu si mkisi. And I was like so happy. So I saw and nika realize kumbe my love songs zinaweza pendwa. So nikaamua nikajiambia I'll have songs ambazo nikienda kwa harusi ninaweza perform. Then also I had a view that wakati mwingi harusi zikifanyika kamia nyimbo za watu ambao ni wa secular. Unapata harusi imefanyika sasa watacheza wimbo ya Diamond kwa sababu hakuna mwimbaji wa gospel akona nyimbo za mapenzi. I was like, now I must do this. You saw the opportunity. I saw the opportunity. So nikaandika Promise from there as a song to promise someone that I'll marry and take care of her. We'll do it in a bit. Akarondo cheka introvert yote mnasalimia Speedix Pido. Mwambie to meet na yeye wa Maliwa Full Gospel Church. Nonde yote mna Rabijo yote mna ask him if at the moment he has a team handling his music distribution, publishing and career. Na ndana yote mna Speedix ni waoma anaitwa Arin Desari. Nasema pia yeye ni wa nyumbani. Princess Makokoti karibu sana, wote wanasema hiyo. Sijui kama umesikia Rabija anasema kama uko na team ambayo ina handle distribution yako ya muziki na publishing na maybe your career. Do you have a management? For now I'm not in any management. Rabijo was one of my friends. By the way, I'm so happy to realize Rabijo is watching me. Rabijo in 2017 he was in INKA production. And I remember he loved my music so much. He's one of the people. INKA ya Vector. Yeah, Vector. Those days. Na nikafanya Buerere, I remember. Chameleon rendition. Ile tulifanya na Homo Science. Then he really loved my music so much. Lakini tukapoteleana hapo katikati. Nikarudi Kisii akabaki Nairobi. So ikawa sina namba yake na Rabijo peana namba sahihi. Andike tu sahihi. Andika kupigie. So Rabijo naandika namba ya Speedix right now, then maybe utamtafuta. To text INKA TV by the hapo kwa WhatsApp 0741454647, then tukutumie namba ya Speedo, then maybe utamtafuta baadaye. Yes, continue. So I'm so happy to know that he's watching me. Na nimefurahi sana kusikia hivyo. Unajua at least kumbe kupitia media kama hizi you interact with very many fans na wote ambao pia wanazidi kuwatch show siku ya leo. Amesema atapiga sapa, atakupigia immediately. Safi. Maybe tukishare namba yako. Kama unaweza kumwambia sasa hivi pengine umwambie andike chini. Ni 0705 070 000 597. Maybe you can repeat it again. 0705 00
000597 rahisi kama hivyo. Sasa sawa Rabijo, nafikiri umepata hiyo namba. Kama uko na njia fulani unaweza kushikanisha mambo, Spedix is here. Alright Spedix, sasa promise ndo hii umeona kwamba watu wamependa I'm in love. Yes I. Ukaona sasa kama ulimba dedication na mtu ameitumia kama engagement party yake. Yeah. Now let me do something that even those people in the gospel kama hawezi kuita msanii wa secular wanaweza kuita msanii wa gospel lakini ana nyimbo za mapenzi. Sure. Sasa promise ndo hii imeingia. Yeah, nikafanya promise but sijaiweka YouTube mpaka leo kwa sababu nimekuwa nikisubiri ni launch album yangu. Yeah. Ambapo nimeelezea changamoto ambazo zilinipata last year. I was to do it last year, but haikuwezekana. I'm so willing if things go well nipate finances. Ningependa sana if possible ni host an event Valentine's. Kama naweza pata finances mapema. Lakini ikiwa nitakosa itabidi nisongeze mbele. Lakini natamani sana if it was possible I could make the Valentine the best. Right, all right. Chichi investor chichi skogali, by the way, if you want to make your Valentine look sexy, iteni Spedix ongea na yeye ili mambo ikue sawa sawa. Zipora mabera hata bana kurochinsa mti ya isi anasema Spedix anakuwatch sana na anasema uliwahi enda pale. Yeah, I see his home manze. Yeah, na pia yeye ni fan mkubwa sana wangu najua. Na ndege yana hata bana anasema amepata namba yako. Thank you so much. All right, Spedix. Now because it's all music, leo sikutaka sana ati Spedix umezaliwa wapi. No, today it was all about music because tunakujua already. Tunakujua. Now let's do promise. Okay. From the top, ladies and gentlemen, tikatonya wale music now. Let's do this. Kila nachoingia kwenye changu kiota, ninajipata kweli mimi nikikuota, ninaiona yako nyota ikimeremeta, kumbe nimo kitandani ninazidi ngorota. Safari ya mapenzi nawe, tupo barabara sio na vishimo, nashukuru kwa kupendwa na wewe, nami pia takupenda. Baby you are a blessing I give from the Lord, brought to my life, nami nitakuenzi, nitakuweka kwa roho till my last breath. Baby you are a blessing I give from the Lord, brought to my life, nami nitakuenzi, nitakuweka kwa roho till my last breath. And you are a blessing, a blessing, a blessing, a blessing in my life. Nami nitakuenzi, kuenzi, kuenzi, kuenzi girl. All of my life, yeah, I'm happy to love you. Naomba uwe wangu, forever I will love you. Forever I love you. Wewe uwe wangu, I'm happy to love you. Naomba uwe wangu, I swear I will love you. Forever uwe wangu. Yes, yes, ladies and gentlemen, forever where you be mine. Baby, baby. Yeah. Let's go. Eti ready, mimi niko ready, nilipe mahari tuje tuishi nawe. Oh ready, Speedo niko ready, na hapa nitatunza hisia zako. Hey, hata kama siwezi kuona, naishi roho yangu imepona, milele nitaishi pamoja na wewe. Baby you are a blessing, baby girl, a gift from the Lord, brought to my life, nami nitakuenzi, nitakuweka kwa roho till my last breath. Baby you are a blessing, a gift from the Lord in my life, nami nitakuenzi, nitakuweka kwa roho till my last breath. And you are a blessing, a blessing, a blessing, a blessing girl in my life. Nami nitakuenzi, kuenzi, kuenzi, kuenzi girl. All of my life, yeah. Let's sing the chorus. I'm happy to love you. I'm happy to love you. Naomba uwe wangu, I swear I will love you. Baby girl, be mine. Forever uwe wangu, I'm happy to love you. I'm happy to love you. Naomba uwe wangu, naomba uwe wangu, I swear I will love you.
forever uwe wangu. Yes, ladies and gentlemen, Ekarondo cheka iga kurukumna Omena Boy, I'll support him. Thank you. Yes, Omena Boy, kama unaweza ukimpigia na hiyo namba itapendeza. James Omanga, what I'm in love with this guy. Anasema let's support this guy fully. Yeah. Yes, ladies and gentlemen, tunaendelea kupiga mziki live all the way from INKA TV. All the way Kurchin Cemetery Twin Towers. Ukifika K-Town kama unataka kutembea kwa ofisi zetu, tembelea tu hapa Twin Towers na itapendeza zaidi. Rabija anasema this talent is what the industry should embrace. Yeah man. Na kuona Speedix, hata mimi niko karibu kutoa songs, nitakutafuta Speedix. By the way Speedix, wewe ni mwalimu wa watu kuimba vocals na kitu kama hiyo. Yeah, sure. That's what I do for earning. Ukinitafuta naweza kusaidia kuandika wimbo, naweza kusaidia kutrain. Labda uko na choir ama wewe ni mwimbaji binafsi, you want to learn how to sing, unataka kuwa na vocals power, that is what I handle mostly. Yeah, so ukinitafuta pale mimi ninaweza kukusaidia kabisa. Yeah, na pia nimeanza kutrain instruments. Yeah, like the one I'm playing, the saxophone. Nimeanza kutrain how to nimeanza kutrain watu moja sababu I realized in Kisi I happen to be the first saxophonist. So nimeanza kutrain pia. So ukihitaji classes za vocals na pia kuplay instruments unaweza nitafuta. Alright, so thank you so much. You can do that. Na namba yake tutaiweka pale ili mpate kumfikia. Asabali bonus paka ndata ko ligerelia mambe yaboni tunasema thank you so much. Endelea kusupport INKA TV. Hapa ndio home kila siku. Speedix. Yes I. Relationship yako na Deno yule mwenye pia na ni kipofu pia. Ni gani? Mnafanana sana. Is that your brother? Deno is not my real brother, but he's my musical brother. Hatuja relate sana that closely. Mtu amewambia mnafanana? Mtu hata wananitanga Deno hii town. By the way, there's a time you came to my house. Yeah. Some time back. Yeah. Then ekarto soka nae. Ekarto ikande para liga. Anyo kunyolita wasipati kitu wakati. Deno tupige picha. They really hata naendanga mahali hivi kwa hoteli. Leo unalipa bili ya Deno unajua. So how do you feel when it comes to that? Unafilaje watu wakikufananisha namna hiyo na pia na msanii mkubwa tu? Na feelingi ni kama ni kweli niko na nyota. You know when someone anakufananisha na star, it means you have the star. So nashukuru Mungu sana that Deno alitangulia. Kwa sababu kupitia yeye kuna milango yangu kadhaa imefunguka. There are places labda watu waonge ni recognize, lakini kwa sababu ya kule kudhani mimi ni Deno, mtu anani recognize and then I also do it, you see. Now you bring out you. Yeah, I now bring out me. Okay. But ukitaka kujua tofauti zipo, Deno is a pianist, anaimba, mimi ni saxophonist na anaimba. Okay. Kuna tofauti zetu. Right. Lakini we all do music. And then even I remember when he did a wedding, watu walinipigia simu na Deno congratulations. I'm like no, I'm not the one. So he's my boy, ni jamaa nampenda sana and I love the passion that Deno has. James Omanga anasema nilikuwa nataka I want to support him, please nipe namba yake. Donna Menya anasema you guys are doing a wonderful job. Kweli wanafanana sana. Please kama unaweza kurudia namba yako, I'm believing there are some people who can reach you out. You can do it. It was 0705 070 000 597 0705 000 597. Right. Yes, by the way mnaweza kumsupport Speedix, mtumie fare, mtumie mado na yeye ajisikie vizuri time kama hii. Surprise Speedix. Speedix una mtu. Ulisema uachi hilo swali? Hapana, nimeachana naye. So this song Promise, how did you go to studio and now ilikuwaje production? Promise studio ilikuwa poa. Na unajua after nimesha make decision ya kwamba nitafanya love song album, I loved the touch that Gusto was giving me kwa hizo love songs. So nikamtafuta tu, tukaongea na yeye. He was like I love I'm in love. Can you give me another song? Then nikaenda studio nikamuimbia. I had like 2 songs. Tukasema we were to do 2 songs that day, but tuka happen to do this one. Now it was this was just a
a simple creative song. Okay. Yeah, nilikuwa nimesema sasa wacha niimbe wimbo ambao ni wimbo wa engagement kabisa. Ndio maana unaitwa promise. Unajua wakati una engage mwanadada, you need to promise. What shall you do? Hata serikali sasa hivi wakati ambapo rais anaapishwa lazima ahidi ndio afunguliwe mlango. So that's the reason I called the song Promise. So nikaandika tu nikamaliza. It was one of the best song, na pia hiyo bado tulicheza my mouth marimba pale kama unasikia hiyo. Nimesikia. So alright, tunamaliza kwa hii love language, tunamaliza 7 letters of love. Kuna song hapa ambayo it's very complicated. By the way, mimi nikisikiliza I feel yani you are very in a different zone ukirecord. I love you. This love is a sacrifice. Let's just do this song, ladies and gentlemen. Spirits Akimba tu back vocal hii naimba naeka song yenyewe. That is Make a Way. That is Make a Way. Okay. That is Make a Way, right? That is Make a Way. Okay, love is a sacrifice ndo tunaweka. I got it. It's here, ladies and gentlemen. Yes. Limi 254, Limi official anasema Speedo, you got talent bro. Iwapo nitafungwa jela leo kwa kosa la kusingiziwa, na iwe nimefungwa jela nazo zimepita wiki 2 tu, hatuna mtoto hata mmoja, nami nimefungwa jela miaka mingi. This love is a sacrifice. Ikiwa nitapoteza kiungo cha mwili nikawa mlemavu, na labda nitapoteza mali mie nikawa fukara, utabaki na mimi. Will you stay by my side? This love is a sacrifice. Sing with me. Love is a sacrifice. Yes. Nina mengi ambayo wanadamu tunasahau, jinsi ya kuimarisha mahusiano yetu. It costs nothing to say sorry. It costs nothing to say thank you, 'cause we know this love is a sacrifice, Na kitokea mpenzi wako amefutwa kazi, tena ikawa amesongwa na mawazo, you should give a shoulder to lean on, encourage someone to push on. We know this love is a sacrifice. Take your time to understand somebody.
a sacrifice. This love is a sacrifice. Let's do it together. 1, 2, 3, go. Yeah. Love is a sacrifice. This love is a sacrifice. This love is a sacrifice. Yes, ladies and gentlemen, this love is a sacrifice. Agotera gotera na speedo. Ekalonte tuko kwenye igro ya school ya St. Vincent de Paul Boys Boarding and Junior School egotoka chinsemo cha Mosocho. Manyanga January intake bad ngendretonye kubwato mwana gukuru chinsemo cha grade 3 oika chinsemo cha grade 9 naboko muira gali school ya St. Vincent de Paul school egotoka chinsemo cha Mosocho. School ya ne school ego kolibia abana mba etete by the way bagaita sana. Onye ko tete ko irumwana ugwe school ase school bara kolibia by etete banyora max 418 mutangani class 8 nabo igo ibo mweli by the niga bwate 337 nabana ba koleta matemba lenga bana 115 bonds people gaeta by the way you can see how it performed kegima kega security area abana bali babo bagosoma French language, sign language, home science, computer, music and arts na kogenda ro practicals and sciences na ICT ngoko so migwero ro bali babwate obumanyi obunene sana iguro ya mangana ya masomo co-curricular activities which includes ball games, athletics, music, drama, chess, French language competitions buna bono church school gochigaiga na gaiga ngokora bali kisima bwa school buses chikuira bana bachikosoma chi bachiko interact na bana bamwe abo so to kuminchire nde onse kero mwana oro niga kuruoro na masomo ne bintu binde biske binge kegima egento kende kenenen keringa security nere tight kabisa ne school ne bwatege tie kenna bana bali bago chiesoro na masomo manene lab neroro mafundisha balimu bale abalimu abaya kegima ira mwana wa St. Vincent de Paul boarding and junior school galchinsemo chiamoso chilianyora mafundisho ana igoro mono kegima yakwata kwa mwalimu monene nabo kwa na Mr. Albert ase namba ya 0700200468 go so mwalimu omokonyo Mr. Nsongo se namba ya 0702973166 St. Vincent de Paul boys boarding and junior secondary school na school otakero kwa mwana ugenga kiune yao. Right, Speedix tukienda kumalizia naona time is not on our side. Tunamaliza show kwa muda usiokuwa mrefu ndugu zangu kana niko nasoma chi SMS bilesa toka iga akoro kuna Clinton ontunya tabna good morning asantana Limika thank you so much Dina Vicky Dina anasema kwamba hello Speedix huyu ni Diana kutoka Iranda full gospel I think you know me say hi to Speedo anaitwa Diana Koruchinse mochi Irandalia. Yeah, sure. Tunajuana kabisa wewe. Alright, thank you so much Diana. Yeah. Anakuwatch live. Oh, nice. Inapendeza sana kegima. Alright, iga gote na Mata. Anaitwa Mata. Anasema anaitwa Mata Kemunto. Anapenda song ya Ani Kemunto. Yes, kutoka chinse mochi cha moso chagata na Speedix ni fani wako sana. Nashukuru sana. Yeah. Alright, Speedix. Tumepiga Love is a Sacrifice. Yeah. Umeipiga kwa mtindo tofauti. Yeah. How did this come about? Kera naone kikirega igane kyao. Sada. Yes. I love expression ya love ikikuwa soft na ikikuwa tamu. Alafu ogotero kuna tagete a message eke home. You know, one ukisikia huo wimbo sijaongelea like si wimbo ya mapenzi kama zile zingine. Si wimbo
you know, si wimbo wa happy, ni wimbo uko na expressions. So I came to realize that most of the people secretly in marriages, they sometimes forget the value of that marriage and love that they have. So nikaamua ku create wimbo ambao utawaongelesha one on one. Kwa sababu vitu vingine mtu unafaa kujiuliza wakati umependa mtu, ikiwa kitu kitampata ambacho sio cha kawaida, bado utampenda vile vile ama upendo wenu unasemanga ni unconditionally, lakini unafika hapo unaisha. So that's one. Number 2, I wanted to give it a music style ambayo itafanya mtu asikilize. Unajua when you're a music composer, you must think ni nini unataka ikitokea katika wimbo wakati mtu anausikiza. Kwa mfano wimbo kama Promise ni wimbo ambao unataka mtu aenjoy, hata unaweza dance. Lakini ukifika kwa wimbo kama Love is a Sacrifice, ni wimbo unataka usikilize. Title peke yake imeshakwambia Love is a Sacrifice. Ni kujitoa. You need to know why is it a sacrifice. Jitoe kwa njia yoyote. Eliyote uwe kanisa ngaki kwa hali na mali. Yes, kwa namna yoyote. For death, for wars. Kuna zile voices nasikianga kwa church wanasema kwamba for rich for poor. So ukiangalia kama hata tukiambiwa in the word, what love is when God gave his son to die for us. So that was a demonstration of sacrifice. So if you cannot sacrifice, then you cannot love. If you cannot sacrifice, then you cannot love. Tunaingia Valentine bwana na unaanza kunipea maanza. So nikaendelea, of course after hapo I did other songs in the album. Of course I have Omoitongo, I have no, we must do that. Mbona ninataka ipo YouTube. Mbona nataka kusahau. I did Omoitongo. Felix, let's do this. Let's do this. No. Yani na unajua imekuwa beats nimetumia kwa vitu nyingi sana. And I think you know that. Woo! Ladies and gentlemen, let's do this. Kama uko na mtu hivi ambaye mmekosana, mwambie tu nisamee mpenzi wangu. I'm sorry baby. It's a true story Omoitongo. Na hini ya hani arike muto. Let's do this. Omoitongo nagosoro ironga bere Omoitongo ongeri bagali akabere Omoitongo nagosoro ironga bere no seria libaga senkoro yao. Omoitongo nagosoro ironga bere Omoitongo ongeli bagali akabere Omoitongo nagosoro ironga bere ndosele libaga senkoro yao. Sikia tu na maliga kera ekeronko boka mambia ginko inyora igoro yo bwanchani bwaito na maliga kera ekeronko boka mambia gingo koinyora baba mwanchione yenchera kwale kongo mogoko baba nainde kwangombia engina ya neligeriane ama ene wansasokia ase omokon menobo sera toganchana asobonda nobotaka togasikana baba yane na itabire chere ama ene koba ninche nagosete nagosoro ironga bere ongeli begali akabere ke muto ningwanchete nagosoro ire urweke ngwanso kyo bwanchani babe ngana ngani
nagosoroire ongeli bagali akabere nagosoroire orweke ngwanso kyo bwanchani babenganangani nagosoroire ongeli bagali say womo itongo nagosoroire ongabere omoitongo ongeli bagali akabere omoitongo nagosoroire ongabere ndoseli baga senkoroya oterere mboli momura nonye no munyanguru nabagoterelia ogwanse naendo imoka nonene mute unachirwe aseli misuli amache nabogoseboka oranda hani harike munto igole nkoro yao konyorukerelia nkoro ya neime tokinyo bwanchani bwaito nainde twaiteira mangene hapo sasa ayara maya na yara mabe aino manyete buya emute kene na sinde ama mochane na ba maroro amwengene na indonga bere bobo bwansu harike munto babo moitongo omoitongo nagosoroire ongabere omoitongo ongeli bagali akabere omoitongo nagosoroire ongabere ndoseli baga omoitongo nagosoroire ongabere omoitongo ongeli bagali akabere omoitongo nagosoroire ongabere ndoseli baga asenkoroya. Oh yes, all right. Thank you so much, Speedo Moitongo. Karando chapan pagenda tega yango kura togo chia kwa Clinton Ontunya. Alafu mnieke namba yake nimtumie sabuni jamani. All right, we will do that. Tutaiweka hapo baadaye. Tukimaliza pia atatoana handles zake na kwa wale watu ambao watakuwa wanamtafuta baadaye. Moitongo korokuo, it's a good song. By the way, bantu agatanga niko na watoto twins mahali na niliwacha mama nimwombe msamaha. Anasema atatumia hii wimbo. Wow. Amesema atatumia hii wimbo. Wow, hope atakusamea. Kabisa? Yes. Hiyo wimbo lazima imguze hiyo. Amesema kwamba alizalisha. Akamwachanisha. Atatumika hii kuomba msamaha. Mote hiyo muitonga kwanza. Somo tebiege sarule. Mwane nyanya. All right, thank you so much. Ako terankoro kolete na Pablo. Na echate. Yani wika kwali ucha kukua. Yes. Otera kuli, no otera nganchete sana. Evasi ilikuwa nye kolete very yani sijui yani nisemaje yani sijui nisemaje. Man, it's so nice. I want us to do that song. Then tunaingia kwa tunamaliza na Bwakire. Bwakire na utokora na koroko. So we have this one and another song before Bwakire. Then we call it a day today. Love tumalize show in style. Kokoro kwanga naogopa haya mapenzi naogopa sana mapenzi. Alafu basi yangu inasema furaha ya mapenzi hakika mie sina tena, nilivyo kuenzi ni kweli mie sijapona, au kuheshimu ile furaha nilikupa kuwa wangu, ulichothamini ni zile hela sio penzi la moyo wangu. Yeah man, that is a very great song. Combination mulipatanaje na Pablo na HTM ukifanya hii collab? Actually your song mpaka leo nasemanga it was
God's plan kwa sababu mimi I never planned. Sikuwa hata najua Pablo nimemjua day 1 na tukarecord hiyo day. I was in church. It was on a Sunday, so nikatoka service nilikuwa niende kumuona director Ray. Najua unamjua Ray. Yeah, Ray Prince. Yeah, Ray Prince. So actually yeye ndio champion wa ngoma. Okay. Alikuwa amechukua project ngoma ilikuwa imeanzwa na Augusto. Amefanya beat pale, Sheriff amerecord verse 1 na chorus, but hana verse 2. So mimi nikakuja studio wakanichezea ngoma za huyo jamaa. Ile ndio wakati ambapo HT alikuwa ameanza kusign artists. Yep. So nikasikiliza ngateba moteli yoyo na bwate potential. Yep. He has something in him. Nikasikiza nyimbo zake kadhaa, then akaniambia Ray Prince akaniambia huyu kijana ako na wimbo ambaye alirecord na tunataka tu release album yake. Lakini sasa hii album hatuwezi release bila verse moja yenye imebaki. So ninaomba umjenge. Naomba tafadhali kabisa umjenge na verse. So akanichezea ngoma. By that time pia mimi nilikuwa napitia heartbreak yangu pale hivyo. So nikasikiza verse 1 pale na chorus, and then now ukaogopa mapenzi kabisa. Nikaogopa mapenzi, nikapiga verse 2. Yeah. Ladies and gentlemen, naogopa hayo mapenzi. Mapenzi unayopanda unavuna. Wengi wameambulia magu japo na kumisa hali sina. Kama kupendwa hakuna. Basi aliyependa amechoka kupendwa. Peke yako hata ukiugua haina dawa kama upati unachotaka wewe. Hata ili usinipende nijipende mimi mwenyewe. Mwisho wela wama siwe kwako wewe. Tutatumia hii Valentine sana. Nijipende mwenyewe. Walikaba na baada ya kufana na baada ya kuacha. Sasa wanasemana wamechoka na maisha kudanganyana hii. Naogopa sana mapenzi. Naogopa sana mapenzi. Bado mwili hujapona maumivu ya juzi ya kisha mapenzi. Mwili mlegevu na mafili za kipuzi. Nataka hiyo verse 2. Furaha ya mapenzi hakika mie sina tena nilivyo kuenzi. Ni kweli mie sijapona au kuheshimu ile nafasi nilipopakuwa. Ile sio pendo la moyo wangu. Uchungu nao hisi hata umezidi washubiri. Labda wangu wazazaliwa bado mie nasubiri. Walikaba na baada ya kufana na baada ya kuacha, na sasa wanasemana wamechoka na maisha kudanganyana. Naogopa haya mapenzi. Naogopa haya mapenzi. Labda mwili hujapona maumivu ya juzi ya kisa mapenzi. Yes, by the way, mwili wangu hujapona bwana. Bado naugua mapenzi bwana. Dege ntukereke kongu sana. Speedix, uwezo wa kubadilisha sauti uliutoa wapi bwana? You can just change, unaweza imba juu chini, tone variation yako iko juu sana. I think ni number 1 ni grace, because unaweza kuwa na talent lakini usikuwe na hiyo grace ya kufanya hivyo. So it's something that I can say Mungu alinibariki nayo. Number 2, vocal practices. Sababu ukikuwa na talent, you must now involve the skill. Lazima ujue wale wenye wanaimba vizuri kukuliko wako na nini ambacho wewe huna. And then determination yangu every day as I wake up inakuanga, how do I be unique? Each and every day as I wake up. Hiyo ndo kitu inanisumbuanga. Ni nini? Sababu najiita miracle boy. I must do a miracle. Lazima nifanye kitu ambacho si cha kawaida. So it's one of the things that mimi huamka kama nafanya. So ni mazoezi mimi hufanya zaidi. And then
alafu pia ni neema ya Mungu, I can say. Amen. Thank you so much abantu bali bagenda tukutulikira ngokora tole chinse chigatwa tige chitaikangi komitokore. Doreen Mdoga anasema wonderful Speedo, we love you. Queen of the Jungle anasema is this Speedix I know? Yes, this is the one. Enoch Mwembe anasema hiyo song ya Omoitongo imeni bless sana. Dizo Dara anasema Dizo Dara msanii pia yeye yuko ndani. Speedix wimbo mbili tu tumalize. Wakatero ku gospel gokuru kuna Make a Way. Can you talk to us about this song Make a Way, then we do Bwakire na watu okorera. Make a Way ni ngoma yangu ya 2017. Akarona akorete Bwari and I did another song called Ebisiba Widecha. Iko na maselebu wengi yo ngoma. I now needed to make a prayer. They do say in every journey that you start, make God first. And in the Bible, when Moses was directing the children of Israel, he said, "Kama Mungu atutaondoka, kama atutaenda bila uwepo wako." Like, let your presence go with us. So I pray that God to make a way for me where even there seems to be no way. Sababu kuanza uimbaji inaweza kuwa rahisi, but now a challenge is muko waimbaji wengi. Now for you to ndio watu wakusikilize, you need a favor and you need God to make a way for you so that kwa wale waimbaji wengi at least utoke kusikika. Asenge nje nimaite abantombaro mimi wanajua hivi. Ukiwa ni muimbaji lazima kuna wengine almost 7 wenye wanaimba kama wewe na kukuliko. So you need always to humble yourself and pray that God makes a way for you. So that was a prayer song. It was also my personal song. Okay. Talking to God. Thank you so much for that inspiration mzuri sana. Sasa tunamaliza na Bwakire. Bwakire nande by then wanjite gukora matera iga abuango. I don't know matera abuango. Na wanjite kubeka video. Matera abuango. By the way, if you just see most of the songs that you remember speeding to umefanya video. It's because okay, hizo zingine za love songs, what has happened is challenge imekuwa ni finances. Unajua song ya love song inataka script na pia nilikuwa na tamani sana kuilaunch kama album. So imekuanga challenge. But zile ambazo nimefanya very fast kama sasa hiyo Bwakire, it was last year. Ndio nimeanza kurudi form nikasema acha nifanye hiyo Bwakire. Ndio nikirudisha zile love songs sasa. Now people can relate because always wakati ambapo umekuwa labda haujakuwa watu hawajakuwa kikusikiza kwa muda, you need to give them what they related with you before. Na unajua watu wa relate na mimi na Bwari, so I needed to give them a dance hall. Bwakire, that even if at night was so long, now a dawn has come. Kama kulikuwa na mtu alikuwa analia, it's time to celebrate. It's a new dawn. Yeah, it's a new dawn. Bwakire. Sawa speak story okora. Nga yabantu bakonyora nkiyokora, nga kiyabantu barago support in which kind of way they will support before we play werere and actually the toto kwandere iguru ya a saxophone. How do you do what imekusaidia namna gani na unafanya events namna gani juu ukiwa unaitumia? The saxophone I played in any event. Ukiniita arusi, ukiniita church service, ukiniita maybe kama kuna band live mahali, I do play it. Pale online mimi napatikana kama Speedix Omurwa, Facebook Speedix Omurwa, SPEDIX Omurwa, then TikTok Speedix Muziki. Ukienda huko utaona clip zangu za saxophone, zingine nikiimba live. TikTok Speedix Muziki, SPEDIX Muziki. YouTube Speedix Music, hivyo ndo unaweza nipata. And then automatically na ile namba yangu ambayo nilishare. You can repeat it. I can repeat it. Yes. Yeah, it was 0705 00 0597 0705 00 0597. Ukinipigia tu utanipata and you can always share with me. You can always call me for your event. You can always call me for vocal coaching. Mimi hufundisha masauti. I love mentoring music. Ukitaka labda hata uko na muimbaji ama wewe ni muimbaji lakini you have a problem with songwriting, I can help you in songwriting. Kuna nyimbo nimeandikia watu, napata mtu anakuja na muandikia wimbo na mtrain, anaenda ana record. So any genre, any type of music, you just look for me, alafu tunaweza kusaidiana.
Right, thank you so much Spedix for coming. Yeah. Mimi na appreciate any time ninakupigia na unakuja. Na by the way bantu balimuligirete Spedix na rule handles yaga gwe namba ya simu. Just call him for any business mokwane for anything mwakira then it will be okay. Let's do this song tukimaliza Bwakire. Unasema hata kama kukue giza aje. Yeah. Kumepambazuka mtu wangu. Utakuja tu. Let's do this tukimaliza. No. Dr. B, Hababu itotere Bwakire buya Kumepambazuka Bwakire buya Asomogoko totere Bwakire buya Minto totere Bwakire buya Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Ninkekiragere tintuma tuma na gotenga tenga ekyagero monene okolira maya Ninkekiragere tintuma tuma na gotenga tenga ekyagero monene okolira maya Balenga abarwaire babwenire bataka banyolire esikone bako oego monene Barwaire babwenire bataka banyolire oego monene Yaliyopita na yamepita na sisi mbele tunazidisonga japo na shida zilitugonga na watu wengi walitubonga tufurahia hatukati tamaa Yaliyopita na yamepita na sisi mbele tunazidisonga japo na shida zilitugonga na watu wengi walitubonga tufurahia Hababu itotere Bwakire buya Bwakire buya Asomogoko totere Bwakire buya Minto totere Bwakire buya Say na me Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Hamaene Bwakire Bwakire buya kumepambazuka Obotuko bwalingo botambe Obotuko bwaigoro bwalingo bobe Kulinde talibuna botambe Tora menye na kere choro mobe Tatageti orora tambe Aichore chomo sunto monge bobe Kulinde buya nyasae Tuarure nyancha ya mabe Tuarure nyancha muno tuambukire Tuarure nyancha ya farao Tuarure nyancha muno tuatambukire Tuarure nyancha ya mabe Tuarure nyancha muno tuambukire Tuarure nyancha ya farao Tuarure nyancha muno tuatambukire Yaliyopita na yamepita na sisi mbele tunazidisonga japo na shida zilitugonga na watu wengi walitubonga hatukati tamaa Yaliyopita na yamepita na sisi mbele tunazidisonga japo na shida zilitugonga na watu wengi walitubonga Hababu itotere Bwakire buya kumepambazuka Bwakire buya Sema kumepambazuka totere Bwakire buya kumepambazuka Bwakire buya kumepambazuka. Neno lako la mwisho Spedix kwa wasikilizaji wetu. Neno langu la mwisho ni kwamba endeleeni ku support my music. Number one, mafans wangu mimi sitawaangusha. I'll always give you the best and I will also and something else ni kwamba keep trusting in God. Nima etabantu mbale in life they have given up in life. Never give up in life.
Mungu anakuanga na reason as must why amekuweka hai. Mungu anakuanga na reason as must why agotigeto amanyita paka lero iga ni maita abantu bali batuligirete even from even abroad, from even some parts of the world. Monta kuro moyo ngokoba maybe life imekugonga. Never give up. The beginning or the end, wanasemanga mwisho wa mwanadamu hapo ndio mwanzo wa Mungu. So never give up, always trust in God. For me, keep supporting me. Ukienda kwa channel yangu, always ukienda pale ukinitafuta utapata always all of my music. Nipatie support. Mafans wangu mimi kitu ninakosa tu ni support. Most of financial support. Nikiweza kuwa stable kwamba ninaweza kuwa na uwezo wa kufanya audio, video na marketing yangu iko sawa, automatically I'll be able to give you the best each and every now and then. Thank you so much. Yeah. Namba yako tumeweka pale. Yeah. Na watu wote ambao wanataka kufikia Spedix, you can just reach him kupitia kwa hizo namba. Handles zake amesema Spedix Spido, thank you for coming. Always humbled nikikuita unakuja. Asante. Bwakire, karibu sana gana onka batambe. Yeah. Anytime, we appreciate you bro. And may God bless your endeavors. Kila kitu ambacho unataka kifanikiwe. Amen. In Jesus name. Amen. Sawa mwacho mo tegarari. Na hivyo ndo tumemaliza show all the way from Chinsemo cha K-Town. Thank you so much producer Onyamora, risasirenga Bridget Kerbo. Bridget Kerbo. Yes, risasirenga, thank you so much kwa kukua hapo. Behind the camera by the way leo amekuwa Bridget Kerbo. Yaani ameshinda akiweka mambo behind the camera. Na Onyamora production mambo imekuwa fresh. Thank you so much kwa wale ambao wanaendelea kusupport na INKA Tambe. May God bless you until tomorrow. Tupatane tena same place, same time. Tunamaliza na saksa ya Spedix cover pale YouTube na INKA. Bye bye. God bless you.